e whaia su e ngā le whaara velave, e peo na pā uli ai le pōle sto na i le vaa su e le fita o New Zealand. Le HMN said as Manawanui, i o ngā sami i saute o le motu o polu lanta i le ngata i whale o si umu ma sa whata. E le ngata na pā ulia le vaa i le pō, ai na ngoto unga ifo i le lititai le tae o le asosa e peo na sa mori mawina e nisi, na lato uva aia le sasawa e o le afi, ina ua mū le vaa o le fita o le sami o le malo New Zealand. O le afiafi pō le asosa na whaelo aia le sui pā le mia le fionga atuala te vanga i o sefo poni fasio. I sana sa unanga whala ua i tele le atunuu, le whaia i nei o whiutana inga ma le malo New Zealand, i le whaatino ino ngā luenga uma mo le pui o le tātou ngātai whale, i le ono masaa o se suau uma i le avaa, ma wha le ngai le si o manga o mea o la uma o le sami. E le oilo e le te minei le mafua anga o le pā ulia o le Manawanui, ai o le masina o mea o le tausanga nei na awhi ai o ngā sami o le tātou o tunuu, e le avaa o le fita o le sami o le malo New Zealand, mōni suenga o le ngātai whale o Samoa. Na whaasau ina uma le au waa e to fitus furulima, i le ngāruenga la vea i le vaenga o le tinei mū ma ngāruenga fesoa soni, i le teimbi o whaare lave e te tupu whaafosei, whape ai le mta ngāruenga o leo, whale pui ma le toe fuata inao. O le tātou sisio manga, ma le tātou puna o whana tura o ina leo lo ave i ele wha mua, o lo o ave fo i ele wha mawhani te minei, ina ua tūla i mai wha lave, sa vave lava o na tā pena le tātou New York, ma deploy, ma o atu tua le tātou vaenga o le sisio manga. Ni a whai mai se rapid assessment, po se li poti fo i le whātou tope, e le tūlanga o i ele vaa. Ia ai pei fōringa mai o ngoto le vaa, ele i eise a fianga o le tino le vaa le te mine, lono winga, ele o i eise tūlanga fo i le ono whale tonu pe sau whafo le swau, ai ele o discountinga vaenga le nā, o lo matai tuina pea, ia le tūlanga ni te o i eise se swau masaa. O popo lenga na o lo i nei le tātou New York le te mine, ia whapea fo i le malo o New Zealand, o lo o peo na whai atu, o leua sau le waalele leo li nei, i wha mua mei vaenga i o le la vea i o le sisio manga, o lo iei nei tangata, o lo iei le to mai whapitoa, saintisi, ia e mai ngā lue whaatasi ma le tātou vaenga i nei, ia e mai se fo i o equipment, o mea whainga luenga, o lo au ina mai, e iei me fo i o boomers, ia po skimmers, e mwhai e o na tāu fiofi le oio pe a swau pe a tula i mai ni tulanga fa pena au temil nei ia o lo mtai tuina sa fa tino foi le ngaluenga leo e anga ia tu ia fio anga ia o lata le meo lo ia le va ina ia va ia tu foi la to mali poti mai ni tulanga foi le ese foi le vai ia ono le no tainga lava ia oni tula i mai se swau masa. Nā sa tō so te inga i le ranga o New Zealand, ma te maro New Zealand. O le aranga wana le sa whai ar vaa i ngā tei whare, o ngā rese a whape o me le sa i le whai ana sa i ni ngui le tātou marine. O no sa muta mai le a whitu na pa whitu pe i se mena toi fo me le vaa i whai pena ma ngā runa, po le asa i ngā runa. Ia o le vaa ia o le au suesue. Ia o te loa fo i sa whaatino le lato ngā ruenga o le survey. O le tūlanga fo i le asisia o le ngata i whale. Ia o msalo fo i o nisi tāpenanga nei o le tātou talinga malo. Ina ia sao mauli tūlanga fo i le o ala vaa e o no uia. Ia pe ona tātou i lo fo ia o ina se vaenga o le a no fo i le tupu o Peletania pe a fio mai. Ia o te loa o tāpenanga umalava nei. Ia e pawhita i leo o tumua mala ai le isisi me tula mai le teimo le tātou talinga malo o le lato survey ia pe o le tūlanga fo o le hydro classic and survey e o mai e tangata fo e to mai whapitoa e diving e lau vana fo e maudu lalo ma siaki umalalo le au ma tūlanga whapena to e al tal tununga fo le o maua le mafuanga ia o tūlanga o le lolo wāra matangi ma teimi na ia o tūlanga i e tau me whapea, ia ele ise sio tātou i momeo whaarewalawe le malufia e tūlai mai. It's beyond our control sometimes.
Ono i Samoa le ova o le HMNZS Manawui, a o whaiai ngā ruenga mo le pui pui o le tātou ngā teifale, i le ono a awhiei ni sua umasaa mai le waa ua ngoto nei, i ngā teifale i saute o ponu. O le asaluas furuvalu o Setema e pe ona wha ilo ai nisi o ripoti, na tu uai le taulanga o waa i Devonport i New Zealand le Manawanui, ma nga i mai ai i Samoa. O le tuanai o ni vai aso talu na wha ilo ai le komisina o leo le mori o le whaia o ngauru o le tātou manu Samoa, i ni mori anga se lima e fiso tai, i ni ngai o inga tau whai a inga wha soli tū la whono. O le whai unga las freile na te nei na wha ilo ai le lakapi Samoa, le whai o le whai unga le komiti wha tonu e wha malolo le tu mau pe suspend, le to finga whaia o ngauru o le manu Samoa, le aro tau ave nei e mase mahonu i swaga. O se whai unga le ato e iro le tuanai o le tolu masina, ai o lo maua pēr le tatongi o le whaia o ngauru le teimi nei, le awa amatai o na wha malolo le tu mau. Le aso wha le masina fōu o November le urua i wala unga o morianga leo, i le wha masino ngā mau lunga. Wha lia le lakapi Samoa, e tu mau pēr o na wha alo le wha masino ngā, mai le to iei se isi wha amtalanga wha alo i tele tu ina mai lea mata upu, e pe o nei lima nei o le tula whono. O so se fōa i e mau e leanga le leo isi au noma se leni alu ai. O le tu e mau tino e matuata lia ma le whaafitai ma le fia, a wao le langona la valeo se tangata e lima vai, ma uti le whaasoa tau tupe. O langona i o le te tai ma le whaaide leo i Samoa, ina ua whea i leanga le leo le malo o Australia i se fōa i o mea whaaile, e pei o pū ma ki tara e ola le tise, whapea isi tō tonga e mana o mia tele maru o le malo, i le whaatino ino le lātu tautua e ala i le whaaile. O whaailoa le mtanga aluenga lea fōa i ua tau ala mai, i le polokalami o lo whaipa angai le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le toi fuata ina ma leo Australia, le Australian Federal Police. I se sauninga na tau awai lea fōa ina mamori ai le whaafitai e le pūlenga, o le whaaide leo ma le mtanga aluenga i le malo Australia, a waa se fōa i wa whetau i le leima tāpenanga le whaaide malu o le malo, i le whono malo o le tāng pūlenga, i a meise o isi tautua masani, i sauninga wha le malo. O mtanga aluenga o aonga maanga nu e pito to tele whaia aonga le a avea ai ma leo fisoa swani, i le teimi a toa le whono malo o le tāng pūlenga. Wa whailua i le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga aluenga tele le malo, i le polokalame le mtanga aluenga o le whailo ao, e tolu se lau whaia aonga o lo o ngā lulue le mtanga aluenga, ua mai au na whaatautoa e ngā lulue le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le fuataina, e avea ma auxiliary members po o leo fisoa swani. O i lātou umaia ua mai o na āwai a o onga sa wha manino ai, le whaatinonga o le lātou tautua. O se whai ngā paanga masani lea mtanga aluenga e lua, e pe o na whaino ai le officer city, le fionga e au Chris Hazelman, a wā o whai a onga foi, sa mana o mia mtanga aluenga o leo le taringa malo, i ta alonga le Pasifika le tausanga e lua afe ma le fitu, ma le lua afe se furu ma le iwa, wha pēr le taringa malo le fono malo la iti le seats, le ana usuia i Samoa i le tausanga, e lua afe se furu ma le wha. E tolu vai aso le atu ua ia onga, ia mao le a whetau le leima le ofo ina atu le tautua a whaia onga o a onga le malo, i le ngā lue ngā malu le malo o wā le fono a tai o malo e limas furuono o sui uma o malo o le tau pulenga. Tala a matai o le nei vai o fau, E si lia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Patalo whātua lau tala le nei o le tau mo le so le aso atai au. Wingo le tau mo le so e ma tele ina ua ma e to ulu wa vasolo aina i timu e unu mamafa whapea na i whait tili vasolo atu le awa uli. E angi mai se vili mai matu i sifo la tunu mai tō whātau tau inisio taimi. Vevela wha mawina mo le so e luis fuluti i kiri ma le malulu
e se fulu tolu tikiri. E ngoto ifo le lai le fiafia na nei le tosu tasi minute e afa le tu lai fitu. Mo le asa tai au le leiwi ngo le tau ma e angi malosi mai se vili mai le tu sifo le atu nuu. Le vela fa mawina mo le asa tai au e se fulu iwa tikiri ma le malulu e se fulu tolu tikiri. O le asoa e le la i le tai au a tai au i le tosu fulu fa minute i le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le tosu fulu minute e te ai le afo le fitu i le afiafia tai au. O lau tala nao le tau mo le soma le asa tai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu ono se tema se iau lia le asos se fulu valua o katopa e anga wa umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se laun tala cash e whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia ngā whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu lae valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fuluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Radio Samoa, kasilima iwakoru amo. Jalana imaya lousa ilo uafanga. Ilo ai nga manay o matua. Manay tuangane awa olay oy mata. Nalolo labatinga imata ole feangainga. E pola pola fatuati le mati matinga. A otala me a faso loi papa sao seunga. Sao seunga. Uaola le mangalafu le lo faya tava. Malefa amato alefu lefu. Mata
Wa malia le alofa Wa masofa o ulangona E mua mua mai mase E muli muli ni lelei I tala le lalolangi O ayo le matangi Se ala ilo lava O le lava o te mawhana whana Ai lava se iwi o uiwi o le aloli Tuli sota ua ai ne I tutu I le tai I tangi sia I le po Masauti o le po ngai Se a e a o taola Talaya no tanga o le polonga A e a o manu so solitulo a o mala Pe a pe si mai o matangi Pe au o le sami wa pupue ai le fafati Le va'a o mala ia tatanu I o tala Wa malia le alofa Ua masofa o ulangona He a besi mai o matangi Pe au o le sami wa pupue ai le fafati Le va'a o mala ia tatanu I o tala Wa malia le alofa Ua masofa o ulangona Wa malia le alofa Ua masofa o ulangona Spuluiva malafa miru tu bate ainele se fulu malelua ile ria woli fa timu o le a sunga fu le ria so fitu o le rima siro ki topa lua a fe lua favi ile alo fola tua o tai mailo o tau soi fu le ma tu bola ile nei fo ia so fo le riva ia so fo le ia so lona lua o le rima sina lo se fulu o le tu sanga va ia so muli fo nei o le tu wanga o a onga le fa nau tu tonu o ni sila Talo sia o le raimaruia I le mafutanga mantua fa pe fo I nei whanau a o mano loma ia I lantu a onga. Wasenga se fulu tasianga ele wasenga se fulu maletolu e toi fo ia tulo ia onga a matata pena a wasu enga whai o le nei fo I tausanga I pe o le yeile NCEA level 1, level 2 ma le level 3 o le wha madantu lava ia ale tanto polo kalame le di fo I vaenga o le awoli mantu wai tu yantu le whanau e whai mafutango fia lanto mea onga te iwi wau mantu le tu wanga mata whaonga e makua whaale kong mo ili su enga tanto Whamalo antu le vitalenga yanti tia mo le tau mafutanga mai le tau na li la se I o le me fo I stay mele mo antu o le tanto mafutai le tau o nau whonga mua e le nei vai ngola woli ma le polokalambe o le woli ma fonga mo si le le July fa I le fia na nei tanto te mamoi manua sau mala ya tia Antonu e tala fia unga ia le fo I fa punga ma le tulanga le to e po ai mala e le tulanga e pe ona paulia ma fa bele ona ngoto ai se tasi o le va o va ale Navy New Zealand pe ona malanga tu ai Samoa I le fa unga o le vayaso o le mepi tosilio na dawa ele se tasi na maua wele soifua I le fo I fa la lava matautia e pe ona paulia I le va mai we lava mangoto I ngata I fale o le fiango si umu I Samoa mole entoi fo le fa malo nisi fo I o le au fainga luenga Samoa I le
matanga alwenga o leo fa pe fo ia tine mo ia mai lanto malavalena soswani e la ve ia soifo foi o ilanto o le sa ia ilunga o le va o le fa mai lipoti Vitus fulma le lima soifua ia o le na la ve ina uma ilanto eui sa fa pele o na mafuli se tasi foi o va fa ola le na tongi ana ilano mai lunga o le va a le ni vi ni sila peita ia o lai saunga le mo uma lanto o le foi ina mawai le so lipoti o la uta wan Tunisia o le New Zealand Defence Forces Samoa se i sue ia masa ili ia se i va i fo i po le ale a fianga o le a fiai po o lo a fiai ia nga tai fan le fianga o si umu ina ua mafuli le va ia ele nga mafuli a la famina ye mele mu ilunga ia a fai o lana langona i mele manong i le suau o lo na winga ia o te lele a fai no le ngā taifale pe a fai ia o la ele i mawhai o na tau fi mai tuton ia le fo i suau upo le fo i kiso ia ai o le talana i le rivaengo le awo sawa mai ina ia ona e le isa wa una ta alona po ai na ofia mata po o le a le tūlanga o le a o iei le ta longa i le po ana po. I le sa ili ngā champini le pe o le iei le vā o le au malosi o le Melbourne Store. Ja, ma le au o le Penrith Panthers o te lofo i to a te le a le au tā pua. Ja, i le au o le Panthers e pe o la avea i ma champini i tausanga i whā so o lava ma ua tū sia i nei i le tala wha solo pito o le kalapu o le Penrith Panthers. E le nganta o le so o lantou malo e wha. A o lantou fo le kalapu mua i tonu le lakapiri ki Australia ua ausia lea matatia maualunga. O te leilo pe yeise si au lanta mai le lumana. O le ama whaiona ausia lea matatia. Ai maualunga ia le tolo pulo. Ia lo matama whana o Samoa. Te lelo lantou sao. E pe ori ai i le suinga o ai o le talonga i le po ana po. Ja, e pe ano ver tu elisa au ien sa ili champini il po ana po. Ja, pe taia. O ia sa o ile tala foilili. Ua uma masalo salonga, uma ma faufonga. Uma tuai malamana, va tau nofo tuai malafatu. A ua le ai lava se mea, e mawhai. Ua makua i o karei no. Ai anga iengi kari ngā o TV, ai uwha pia mai le TV. Sale, so i se ko ke pisa solo le sāre, mere ko ke pisa ingari. Ai, o le mea na tona, na au no fo mau wha pia. Sale, e sel kua i ngā whai. Mana ia la amatanga o le tālonga. Tau whai fi nau uma au e lua. Ja, e ui ala na la si e mua e le storm ia le leina skoa le Panthers. Ia matau le mautonu la ititi e le Panthers. Na toi fo i mai lava i le itai na le afa. Na o na toi fo i mai lava si koa wha alua le Panthers. Au wha apea o longo winga o le akala lea o le afa muri muti. Ia e sa o le leila. Ia na toi tau mawhai mai lava. Pita. O le mea e maualunga ila ui eva ai le awa le Panthers. O le tutusa o leo sofai. Ma le pui pui. Tutusa le leila anua le attack. Ma le defense. Ma e lei fwoi sisi ngā wha keme le ka longa ngā po. Soli, au te whai atu le sawa le peace. Le sa le ta longa i le pōna po. Tai pei level le state of origin. Le fwoi na tātou moli mawina i le nei fwoi tausanga. Ia te lo fwoi inisio a inga malewanga fia moe ia ngai ka maiki ma... o le nga makua i vava o ma pisa o le au mai mo i le pōana po ia talo sia la ua usu le au ka pua i voi lele le penta si ngā ruenga i le nei asu ia o tātou ani i o ai fo o i voi le au ia ka koule sto mani ia on sa o e leo se la vea ma si mingoi ka la alfa fafi e leo si mingo ia ma se me te tau mawhai mai le tau sanga fo e leo toi ma bang fo nga uma loka mai ki kirisi masi kau sanga fo koe a maka fo i leo kako e tolo i matautu ma le penisula mai molinu e tai tu pito ia pia
utaulanga manaya Efe pula vimai ile sau O ata uma o fetu ole lani Isulungia ia umasia uhani A omasa bali bali Le masina se Yesu solo Ia samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo osisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele Ele mafai hama ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo ai tine matama Yung alona awala lau papa Le masina se Yesu solo Ia samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo osisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia samoa Le masina se Yesu sulu Ia samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Ie banga atene matama Olo osisi vai mapepese Matata lato kulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a upele Omae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele
fianga mole mana vo ngan wenga ia oile ia le ol time mana va ngan wenga vai ainga o le fo i vai ngole hodi ina de te fo wa e ala want to te lunch ma e ala want to level to ai ngana vo trying to want to le officer ya ole so fo ila le de ole so ngo fo ai te le na to e ave me ne yu fa ai ila to ina fa ila to mat matenga i le po ana po ia po le aso fo ia na fita longa ia na fai le aso na fina ia o ave ko fa ai rita ia o ia sa o le tala le palangi foi le na fai le tala i me ne YouTube foi mai put your money where your mouth is o lo wing u fa sa mo ina le fa talanga da tango lai fa li tupe mai lau tala noa nei tala noa mai ei mene yo mante matenga. Ia elele ia la pe ana fa pe. O la na faile lua peti petinga voi le pole mante matenga. Ia ele sfutala. Ia a mawalunga o le lua sfutala. A fa bela o nai a fo na faile lima sfutala pole se lautala. Ia koe pauanga o lau kupele kau faa ua koe lea so lulu o le nei vai aso. O la la lau mena ua fai wanga ua leisau se lau kahala po sau lima sfukala. Kaya nukalua ia lau ngau e ke fia malo. O la la lau mea ngā la a fai ringi kai. Wa ave la lau faa. Fai a koe i fai. Wa mea ngi o faa. Ai le vivisi fai kangaka. He makwa veve si ia kang. Pea le whantou no ina la tau folanga ia sa whai. Pea mangkua ne maa pekinga whai marau ka marau isako. Ayo. Ia whamaila ia leo langa awe a mama. Ki ngā ngau whaadongo kule o onga mali makui kui malau mangu ila ukupe. Ia ngau kangwa avi. Mau whai kui. Wa sa nga e koe peki mea kia ua makwai o ngā waia. Ia ngoka ongo sa ia le makua ingo le vai aisa. Ingo koe ma le kofi la ko. Ia ko fa pe. Ile ila. Ia se ilonga la wa kofi o lono sa ka se ringi vile. Nga koe fia karangoa le mengi ka o pekpeki nga wanga le nga ware mere mawa. Wa talavan tu ia Marilyn Lavea va taile ba ta mai le ia oli oi o le pese na au mai le au pese le kolisio vai monga. Ja, le whantunga tuai nā le maa tūlua e pe o na iele pese wa whaingo i nā pese fia nei. Tana wātu ia anu pito mai la whionga le au waa. O le mahuta mai nā e Canberra, Australia, lau mua Australia. O le Afrika waso le whamanga kungiari Australia. O le Australia dei le whamana tuile so. O le asolani, wa tala whionga le leia. Ia ma le tua ia yung tālonga ia na whaia le pōna pōi Australia wa o le so. Ia o le whai ai le lanto waso malo lo. Ia o la malo lo koe mase uso ia le au pepele na malanga antu i Australia. Ia o na o lai Australia la vo waleto i fia sau i nei New Zealand. Ia wha malo atu. Ia o le whamerga ko ia Sam Tufunga e Sarah. Wha mai ngā ua le peki. Ia o ngasai mingi a ko la ia le kau le asfalai. Ia wanga le pawanga o le si ops. Ia wa resi va pe ke ika mai musu ave la fa o longa winga ka me inga ele makwali a o nga o me ia ka o pekinga makinga me benga langa ile o lava la o no sa o le me foi lungo o sa o voi langa ka ko sua maka ko sua ia makwa lava kere ia lo o no sa vai le o nga ko nga ka foi lili ia wo isko nga e sa wo maka ko sua mali ai alua ke iwo suarua. Ia, nga suarua, ai mara waru iku. Se mi tu ia tua wha malo antu ni ia wauli e te vise ofisa o Maria Wilfred. Anto ai malo sina ati. Ia, wha ia musama le vaenga i nai mele poni. Whea lau kwa male o, lau kwa mo mele poni. Ia wha maisi antu la vali mele poni ia tau. Aso pe sio Iosefo, Valasi Julio, Antoine foi Marceline Brown, le mafuta mo le rivaingo lau, malo fafuta, aua ko ke fapenga, o le mengi o le whaiinga, e li se mea le ri, e le ki ngā i o le mea, e mai,
Ai kangole fa vai ngai kula po ngai aso fui. Au ko ki lo no Facebook yo ko mo inga fo. Yo mo ingi mo karinga. Au ko fa no ngis ngai vai dei e pa kia. Ni va penga fo penga ia mako. Jules Hankin, ale mautoe nai Seattle, Washington, America, before ya o kalangolango mo le vaenga mai Masterton. Malo ya totole on sai malo le fa malos. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Whakamaliena o Lele Vino Records yo whaantunga mai Riema Alabati. Ala pese sa vali vali su sa uhani. Yo umangi. Ia nga omole.
Ngā mō meo lango meri anga maua. Whataru whātu ru whapoponga o le tātou porokalame o le luitau mo oe. Mo fo i lea manoa te whaasoa ai. Ia mai le mo pe telu o mtau mo lon wha upe lima. Mo pe telu o mtau po mo lon wha upe lima i whapea. Oe ole o ida le mana o le tua. I le whatu tua. Ia i ui le ola o saunia. E whaali mai o na po e ngatai. Kept by the power of God through faith for salvation. For salvation. O le whamalosi mo oe ave malu i tau mo tātou. Ia e tari tonu i le mana whaola o le tua. Trust God's saving power. Ia o ka koua e mesa tātou tunu i Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku ngai lo le lalo langi ako. Ia ka kou makonga mawhiki. Ia e peia e mkaukia e Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku. I le aso sā, aso lulu, aso whalaile, ko kiki aso umai whai eiro. O le makua ko kele, ae o lo inga ve sia le loko i whale. Makua le maua le awha. Ka ko whalongoro i upu o whela wai, i luma whale, makua whale, e o i lungo upenga kwhailangi, o ka ko wawa ai e, makua le ai ia se kua oi, o le ola whale anganga, ma le ika ia, ma le loko le whamangalo. Ma vua mai sea, langa i le karikongu ka kou i le mana whaola o le tua. I le karikongu ka kou e mawhai e le whilangalo alofo o le tua. Ona fō i o tātou whawhitau. O lea lai whamanatu ia te oe. Ia le mau o le apostolo Peteru. Whemai. Oe leo ina i le mana o le tua. Those who are kept by the power of God through faith for salvation. Oe vai mai. Tali tonu ma le whātua tua i le tua. I lona mana whaola. E leo ina leo fafo ma leo whale. Le taoto ma le tūlai. Po la leo onga o whawhitau. E ma whailava. Na e sau whanga mai. Sau whanga mai e. Pe a whai e te tali tonu. Ma wha moe i le tua. I lona mana whaola. Ia whamanu ia le tua ia te oe. Whiau mtiute. O lo e ngalue ai. I le nei fwoi vaenga o lau o nanga.
o mai le vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau o na tapena lo mo ta mo vai taimi o ti munga mamafa ma fa. E au fi ai le fa mai na o talivai. Au tafo tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe iai le sua vai. O le whaia o ia ngai oinga e ono pui pui ai lo whanua malawa. Mai le wha le ngaina mai I lo longa. Tanga iane le Auckland Council's flood viewer mo nisi whaamtalanga. Fauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau patolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo ki topa I le iwa le tai au. Whailoa whailonga I le afra se fulu lua I le awauni o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. E tolu sulo a whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau le suifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina I aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovor se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Wow, le neo gas fitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Mga yellow kipi CD. Si foi no fa poponga taru talamoni ne aso fu fa ponga mai tala tumua ngol tama ta minister pui puinga ni sila le insure kava eva or fito samia ni sila o ngoto Samoa sai esta malo hook space atam foi filo este ne tite la mas molon tu sanga mo fu so inga fa mali ka longa sasa le rosa mo ila laula au audio dilo ni lulia ni sila ta sanga ale world 15 I kanata. Pa fonga ia I follow telino ni tala. Wale o to yesi fa mo ngol te mata I start pui ngoni sila o le va fite le sambia ni sila se lau miliona tala. E sa o so ilungo le au mo mo to I sa mo le polistona em foi na to fa soina. I le felingo ma tu stala sa fa le Judith Collins. O le va e foringo mai o lusi. Ina o mo mo to nga te fa le umu polo. Faria Collins, na se manu e whaono a vema se aso pitu sili o na whainga tā, maleanga, pe ana wha pe e esi soi fue whanoi. Ina o mai ana wha matuina li tamai ta te fito le vaa, ale HMNC des, mana wanui, Yvonne Gray, e se wha tanunga e la wha e vaa, ina o mai ana soina le au. O le sa no ngal tamai ta minista, ina o mwhaina la ia uma, ia le o vai fitu malirima sa ia ilungo le vaa. O le mafuanga o le whaara malawe, o le atua tu ne le whaamistonga mo se suenga. Ai o le whaatununga grey la fwa i le baa, o tau le leia le ofisilo fitil samia ni sila, Rear Admiral Garen Golding. O se whai unga o whaasau i nai ola ma se whai unsao. O sui o aingo i la tu sa iei lunga o le baa i New Zealand nei, a la tu tusi ai lunga o le tula o le Facebook i la tu nganga whaataim o tani Samoa. Ta whaia ngā luenga la vea e patino lea. I le pōngi sao, le teimi sa tu pore whaara vlave le pōle stonai. E biona whaari ai mā tua o se tasi o le au waa. O le waa e whaapitoa mo le au maulo le fita ili ngā tei whale sami lea mo maa te tūnga wa au as fita ni sila. O le whaatolu ia i leo le fōlau ngā le HMN CRS Manawanui i saute shift o le pāstika li tau sanga nei. Le tele ini ala tu ngā ruenga sa whaata o toina e whaia Kermadec Islands sa moa to ke laumani we. Sa ia le fa mo e toi tali mai la mo November ina o mai ona tu ba ese mana no fanga fita ele samia ni New Devonport au kilani ila so sulvalu si tema ai o ngungu lava tama ta minister pui nga ele tulanga insure e ka vai le va artificial samini sila sa fali Judith Collins il proclama morning report le New Zealand o le va ai le o yese insure ka vai Malita uai, e iai me mo mi ai insure, e le mo whana i tala no iai, o no mafuanga e maa ale. Ai o nei va e malanga i no fuanga e le mo whaiona insure ina. Maria Collins, e mo mi ale marona tu tiro pe o le va, o le asuia i seisi va.
Wharia te mai tai Minister LLE, Minister Momoa, pui ngā malo ni sila, Ron Mark. O le whato wino se wha mo business e sa wai mala matianga. Ma ia tā wai, o lana whaale sa whato wina ove ma Minister. Ma wa a fia te lea ilona langona. Sa whato wina le matanga ruenga le wha mai Norway, sa whao ngā ina mon se lingo suao i ngā te whale. Ma toi whato tonga ina i vaenga wha fito ngā te whale ni sila. Ma whao ngā ina i te tonu suta si masina. Ai o le te mene u wharia Colin, o le te mene u tau ra i le malo i a pianga i elisio si o mianga i sa moa. O no le ngoto le va ai pe na tele se swa ulo yai. Ai mai selon tue avi nei lunga pe ma fai. Mai ta wai a fai riki le swa uri sa mi sa moa. E au le malo ni silo na fat pina se ngāwe ngai faia. O mai ala mo na whaali sui pār mi o sa moa. Tuala i o sefo pori whāsio. E fōrigo mai e liki whapor swa uri va. Ma ua faia ni iai e na malo o sa moa i se whaastengana o a pianga o le sio mianga e whaono iai. O se tamalo e o kipe ua mo ria le tūlanga e puna whaari ai leo leo. Sa tau mo whai e whei loa i stene lai titi mo se wheu sua inga whao ngali. O le asforeile sa sais te iele tamalo e fast puron tau sanga. E tonu mo rianga ua mo ria i so o tanga mani so o ta inga mātanga. Ma se tama tai e ilalo mara simole on tau sanga. Ma ne mo rianga i le alu e whei loa i le tene titi. Ma le tau mwhai le e wha o sofia se wha longono le tene titi ini a mionga whao ngali. Whadia le li leo sa tini o Seville Alex McDonald. O lo wha wau lava i su swenga. Ma le vaenga wha pitoa wao le tunu i a inga wha tino mo su swenga. I le wha o ngā ina wha sol tula pono te mai tirungo o wala te inga lau tele. Wa awa i foi. O leo mata upos wha manatu le lei tele lea. Mo le mo mi o le matala. O le wa iai o le staunga le mua te mai tirungo o wala te inga lau tele. Whadia McDonald. O aso malo loa ongolo i nei. Ma se teimi le leite le sau fa ia ilalo ma whanau. Whaia ni tau tundoanga i winga. I le wha pe whiona tū maule saunga le mū. I lungo o wala so ta inga lau tele. O leo whainga renga le televise ni sila i ele maanga o tāpai na mo se whontanga i au nei keimi o tāro kala. I le company o lo mo mieina sa ili o leisti a o le tonsfur miliona tā la. I le wha tūpula ia leo tupe maua a po le wha i titi o tupe whaano. E ien maanga le vanga tala le staff o company a toalo o fono le teminei i se forfulanga o lo whaiai. Sa rongo ina ia lau whaingaronga ia o kuso o lo mo mia le company le sa ili o se tons fulminon tala o mafua i le tontanga i le au nei. O sui kom sina to tolu o tomu whai alawe ia whatilo ngar soi fua maloloina po le whasau ina leo tupea tu soi fua maloloina ni sila. O to tongi umanei le ono sa lau limas fua whetala i tau sanga i tupea tongi. Rota Charity McGinn Whelan sa tau whai flia ele te whatuora le matanga ruenga lea stoi fua maloloina iau kuso Makali Klek sa flia i asti tema. Ili tula fono whamtalangalo ia po le Official Information Act o whailo ai o le tongi Charity e afa $4 miliona i po le lusa lau nimas fua tala. Ai o leisi to lua e tai lusa lau tala tau sanga. Ai o le komsina ia lesta lendi o tongina ili tonse lau luas fua tala. Sa whailo fo e le tala le staff e ei foi se istiana ngā ruenga whaavai te por part-time i tau tua tau tu mai whapitoa. Sa whaali ai e ofisa o se tupero tongi e levi sa tau whai i o ina le kabineta o voi loa i lea le mawa e tere marita ua mana ongona na mata whai oi whaale malo. Ai e foi le tofinga o fita sino le mata ngā ruenga pe pule ai maji apa. Ma sui o fita sini whai tunangi whau e tō whaa. O whirifilia le mai ai ona solo ia. O niso ngā ruenga sinia i le mata ngā ruenga. O ia tongi tele o whailo nei ai o fite ia i le mata le vai ngā tele o whai ngā ruenga ma si tulanga wha marolo ma ngā ruenga. Ana mata ngā ruenga o soi kua marolo ina o no re fia whaasau ino tupe. E tālonga sa matua i longa ona sa sapala e laula kapia te mai ta i le rosa mumua engelani e le laula au o le orila ni luri po le Black Ferns e New Zealand. I le la tālonga li tai au nei kānata i le whasu maliva i le tōsu matasi i le tāmarasanga le rolangi mo au la kapia te Joseph Funmarelima po le World 15. E iwa skoa engelani sa mau i le lima le Black Ferns. O le au le rosa mumua sa stili atu le leo le latu tā alo i lunga malai a toa o le ngati tomai me te tia ma le whatinina. O isi le se isi le pelu o suru le fato le Black Fern i le mai ana fate ia le fai ina ia Ireland le so fu le vas to wai ma o so nei fai ina tolu ia engelani to mai le man malo le tamar sangori por rangi le rap ma le flua i New Zealand nei
e tal malolongo lusfulu ayo Engelani i sumaleruani sila ai o vanga tonu le tablesanga le langi po le World 15-3 leo lo tau vai de manusina Samoa leo lo tulanga luai le terminei tu mai Stefania ta fatto ilalo Samoa io non moto tua o ya fitir fa un verso fastu marlima e se pun marfitu o le talonga mua na manusina sa tu sai Stefania i te varu ai ina o misi le kick your score le pon se manu e manu malo ai e fai ungone na vai aso vai sa alofia la te polo tamata e New Zealand so versus tulanga sweep yo manu malo le rosa mu moengelani ile se riso talonga fa va malo mo le po le Jamison Trophy ile manu malo le talonga fai u on sma tasi limas malono in Chicago ile po na po o mai alavo na manu malo engelani le pu manu malo sa ye o kilani me po roa ai le talonga fai tolu lo tolu sa ta alo malo sele still burnt e ma fa wa ile le ai sela tu fai ina ya engelani in Chicago o se so nei manu malo la kapili ke le Penrith Panthers il Champino Tamarsanga NRL ile manu malo ile Melbourne Storm i Sydney a manu malo le Panthers tu man fai dono ile mai ai le full leono score sa Sydney ai ala tu ai la taimi e se so nga Champino to fao malai tu ai mawai abita o se talonga sa ai po se taimi ni fevestia inga esa tu ia e Paul Alamotti le Panthers e fa per sa wino ia Cameron Munster Nathan Cleary, Jerome Luai, o Panthers, sa la fa te teia fa te mo le talonga i me fa vai vai ai le Storm. E sa le si i lima le talo Storm e betai, sa le leon fa te teia Cleary ma Luai le fa te mo ino lato au le talonga se o lava i le fai unga. Wa mali li e tonga tani malo le talonga le Pacifico le loa fe malto su tasi. Te folfolanga wa foi le fito te usanga talo le toi fa au i mai tua. E le tani malo le talonga le loa fe se fulmariva. Le tulanga sa folfolaina palau le for il tuai ino palota is suyo for fa tono talonga le Pacifica e se fulu palota sa tama waiman malo tonga tali malo le talonga ile ivo palota mo fiti ole avea le mo se ulu talonga le Pacifica fa ye tonga telu mai le talonga le Pacific Mini Games ole a favors le box river ole mo no le tu fonga tonga tali malo ile mai ai fito tu sanga le sa fa au ye tuola la tu tali malo talonga le Rafs River ino tafia de par mia o maliu Samuela akilisi po heva bo fa malo si ai fon fa tono de talonga de Pacifica ave Samoa de talonga fiai ta fa malo e se foi tonga mai fon fa tono de talonga ai ole lutu sang de tolwai sta ma di erpa nga malo tonga mo se ma di nga po i tu ma fa msonga mata upu ma fon fa tono o se ma di nga o to a wina mai ai tonga tono i tonga ia mo toi maua nei se iso ala tu wava noa te malo ile talonga o le pare bio tonga kua kava me liku si o si sovereigni sa ia te ia vaanga usunga fono tonga ile fono tanga i kororoi ia ma ia fafte iai ia sui ile palota ma tonga e tari malo ai ile talonga le wafi tosu ma tasi ia kala nal ne auri ma ia tapo inga le tunu ma tau tua na ane nai whanau wha mole mole soi foia Fatalo fato lau tala le neo le tau mo le so me le aso atai au. Wingo le tau mo le so e ma tele ina ua oa, ma e to ulu wa vasolo ai nei timu e unu mamafa fa pea nei fai titili fa asolo atu le awa uli. E angi mai se vili mai matu i sifo le atu nuu mai tō wha tau tau inisio taimi. Bevela wha mawina mo le so e luis fulu tikiri ma le malulu e se fulu tolu tikiri. E ngoto ifo le lai le afia na nei le tosu tasi minute e afa ele tu lai fitu. Mo le asa tai au le leiwi ngo le tau ma e angi malo si mai se vili mai le tu sifo le atu nuu. Bevela wha mawina mo le asa tai au e se fulu iwa tikiri ma le malulu e se fulu tolu tikiri. O le asoa e le la i le tai au a tai au i le tosu fulu fa minute i le tu lai fitu ma o le angoto e fo i le tosu fulua minute e te ai le afo le fitu i le afia tai au. O lau tala le nao le tau mo le somo le asa tai au. Hey, hey! Oh! Sima yanay lo umoenga ueleva ole puto e mamau fo ilo ainga
ia e alo fatalilau malo. Oh, sa se ia talio upua puanga. Telemana oi se tupe ai ia ta o ilo uva. Se tau sami a emi a uesili atu le alunga isema a ole tafunga fiua musa esae olo otu mai pe io Sunga ya puni bolo fiunga ya pese tai le rivango la oli tofa o rosa io stasio va tu tuai male fa ile le tanti an band mai Samoa pio da tu langi mai le sunga ya puni no was full fitu bidute o te anile tu la tasi a talo si ola da we to no i lo ofisa fa le fanga wenga ya po le to company fo i dai te fa o ile dia o i nai tanga lue ile ding fo ya wo li fa malu o le a sunga fua Ola so fitu ne ola masina o ke topa va tanya tu le sunga ya se yuli malau leifi mo anta to tala e pe ore fa funga to ile ia woni ola so fu a faina emisia u te pole to mo le siona au dantu ile tu la lua ile a woli nei ele maruia ia tong fainga le oni te polo New Zealand fo ile le banbalo ile ipu ile va la vale o New Zealand ma engilani le talonga le te polo pitai Ya, o le fia na file na tolunga i le talonga lo na tolu i dai le balai in the Congo. Ya, ma o ila le na toi fo i mai le ya fo i Silver Ferns. Ma fa pela o na manu malo a ya Engilani. Ya, o le si talonga le futua ma tudai le Black Ferns. Talonga tai tos fulu lima. A le raka pia tai le na ma toi fa mo le ia i lava Engilani. Ya, le Black Ferns. Waluai i malolo.
ale au le Black Ferns. I le taamasanga i pe o na whaanga solo i le taimi nei. Mana tua le na malo si le Black Ferns i le pola langi i ona tuantu. Pe taila. Ia ele tutu sa uma sa uma. Ia mana tua fo la wei fesuia inga la inti e pe o na iai ia nisi fo yo sui fo o la wei tonu le awa le Black Ferns. Ia o le tūlanga la nai pe o na iai fesuia inga i le nei fo ia magtau. I se taimi o la uli o la so. O la fa pele na awina tuai el sandonga fo. Ale fionga il sui pa le mio le tantu. Tuno le tūlanga fo e pe o tula i mai il fa lo la ve sa mo. E awana mai mo al tantu. Tuno inisi o tala e pe o na ta ua mai le li poti lava le nea. O lo fa pe mai ai o lo masalo mia. Ia le pe o le pawa i lunga o le va. O lo masalo mia le pe o le pawa i lunga o le va. Ta u le pe o le pawa e lua me maua i le pawa i lunga o le va. Mua o le afi. Lua o maa. Ia fa pela o le nufa le tonu le afi. Ia a tonu o le tūlanga nā o le masalo mia pe le temini a tau lava na whai iai. Ia le suenga a le New Zealand Defence Force. I le tūlanga nā la i o na mafua. O na pa ulia le va. Ia tupu ai mane mō. Ia fa asolo toi loa i na mango to le va. O le HMNZS mana wanui. Ia epe o na bango toa tuai i tua au i nā i le fio ango si umu. Ia epe o na ta ua mi i le li potile. O le sa whaia le va le nei me ta ua le survey. Ia pe tusa lea o le tasi ia le note. Ia mai mata whanga o i nā. Ia epe i la i le fio ango si umu. Epe o nā len tula i me i le wha la vlave. I le po e pe o na ta ua mai le ta tuli potile. O le tau le va ai tusa le mal se lau miliona ta la New Zealand. Ia o ni foi lava. E pe o na sa no i le minister lea Ian Judith Collins. Io o le fai mai. Ia o va nei a le nivi. E le fia ni o la to insua. O lo winga po le ale me tupu. Ia o wai po le ko ga insua i se longa insua ko nga ka foi le fia. Ia e lua se la miliona dala. Ia o fela me nga kupe insua il va. Fai ya sita ngata. E si tanto fa tantat. Po le ale kulanga. Ia o le o tui su enga. Ia e misi ale po le ngai pe o ni. O le fa ina tuat. O amu ia malea au fo ina ile fia anga si Ia e langa te leo nu tu tua. E pe o ni ia ile antu sa fanta. Ia mfefe o na tafe ane anga ina ile antu fale alidi. Ia pe al wifo i le fanga ma fale a se la. Ia le suahu. Mai tanto tele o mai loa i le temilite. Ia po le ale tele o le sua una masaa. Ai o le a fo i le tūlanga la iei o tātu ngā trait fale. Ia ai misi la vale a fia ango si umo pe o le tā ume i le tātu li poti lea mai i Samoa. Na pau ale mea e whaamutangi e leo lo fo lentu. Ia o le na whaasau ina ia soi fua i lato. Le sa iai i lunga o le nei fo i wha. E se le tala e whai pēna wha pēa e mau ini soi fua o nisi. E se fo ni li poti o le anta tau whaalonga o tu iai. O talawan tula sunga le ni pule leo le Tusi Limited. Leo se ia keni malo keni. Malo le tawhao le rivaingo le awau. Faufili la vea. Ia le fo e mahuto mai le tanto. Polokalame mai au kilani sifo ia neta tuli au pupu mai lanta. Taile whaantasi mai le rivaingo le awau. Ia uri ngalo ia toi. A fau le tulain tasi le polokalame ua whaingo ina ole. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sala tata boya tu te musu matapuni mai no utu. Ete so ona ma apa mai mafuti atu lo ulu. Wafa adino
Samoa Sole tangola sipuni tangola Palusuka ta ualewa uma Le palawa matale pule oe pepi anifuka Otele isau ise umbukuka Otele isau fo ise palutusuka Na osa wia te oe ona ole tapa ai unga Ole pa ai poi punga le wanga mosua ya so uma Na ovilo ai na le pengengo ngengo ai O lua matama lontina O ula mutu na wilo ai O upofa amatalanga O upu fai fai ia te au Wangau le tau sipuni la au A o utu mapea a sa popo Wapi o ai le a mufau Ai longa te loa lo upa ano noa O te nuko i le aso asoa Wapi to se tama i te ine i titi le pa a momo e ino tau moa Wapi a ua se pui mu I le pui no le pato anga A o loo e ta aloa ne iau pa anga Ai whai a masua pala pala Sole tangola sipuni tangola Palusuka ta ua lewa uma Le palawa matale pule oe pepi anifuka Otele isau ise umukuka Otele isau fo ise palutusuka Na osa wia te oe ona ole tapa ai unga Ole pa ai poi punga le wanga mosua ya so uma Whatever ona uwino ai ngala bai Ngai lungalau api polinga Tote pue pue ata mawhea Sangi ai peyele ai so ai ngā E te leilo mai o le munga la Tau whalala tu tapaa A o le nei wa e tani i le baila Angua malie ai no tina Ua malie lo ulo toi la ufai unga lea Ua outa o lima i ai Ai wa e tanga i mai I lo ula poa Wa le manong i laua ai O lo upopo le tele tula pono Au o e lavana e tolo tolo Ma lo ulu malea na o una na Lo mea ai na lafa Sole tangola sipuni tangola Palusuka ta ua lewa uma Le palawa matale pule oe pepi anifuka Otele isau ise umukuka Otele isau fo ise palutusuka Na ousa wia te oe ona ole tapa ai unga Ole pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma Sole tangola sipuni tangola Palusuka ta ua lewa uma Le palawa matale pule oe pepi anifuka Otele isau ise umukuka Otele isau fo ise palutusuka Na ousa wia te oe ona ole tapa ai unga Ole pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma Ioe, ua tau tino le solo le toi ina Queen Poki le vai ngole au. I kangolo le vangusuka. E lulor ko ai. Los fulvanu minutu te ai le tas. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel.
Sunga o whenga whakau e lo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i loa i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whaupa tolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po alo pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wale whailonga. O te tala tau banga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso lava na. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga male au whainga luenga ale Radio Samoa. Malo soifua o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le neiva yaso te fifia la fa filo ai tatu tunu ia il vale fu mai au ma ngawenga o le yaso e fa pito fo ise fa filo ai ia yalo fa nau ia wale va yaso le nei fa sauni tu fo ina tamaiti ia mo le fa mana tuina o le aso pa e tamaiti o se vai tau fia te le tamaiti le nei vai tau al tu si fai tau e mai tu si matai su riva fa upes fu fa pe a u fetalai tu Yesu ina tu maia o tamaiti e o mai ia te aua le vao ia i lātou. Ia o le upu mo oi le aso le nei e wha au tū wha pēa, wha ata ua ia nei tamaiti. O a mai lo whaingo tamaiti le nei vaitau, le ngai kaimi. Whai mai le te stangata o le nā tūra moni o le tangata e atangia e lona treating o tamaiti, a e mini tamaiti o winga. Ia o whaia singa whaale tonu o oe. O le tele o nisi tangata e lea mga ia ngai kamaiti. E whakoa mga ia ma pele tamaiti ia i le whaingo whi au. Sa pingi mea whainga luenga fo lea. O le whi au aia la ionga o na tā ua ia tamaiti. O isi fo ia inga ma isi tangata e whatoa tā ua ngai kamaiki. Ia pe a o mengi o aso lotu tamaiti. Mea ngai aso ia. Ia o le look forward i o tamaiti i le aso lolo kamaiki. Awa fo i paua leo le aso. E le ngila ko fe au i whaia. Ia e whaatau i fo i latou mea fōu. O latou se vai, o latou ofu. Ai le tausanga atoa i kere o aso ia. Tausanga atoa e sea. Whaia i ingi mea whapena o le fe aua. E le kia pe i ingi se vai. E le kia pe i se ofu fōu. A le upula mo oe. Whaataua i a tamaiti. A tau ni tangata i sio manga i le history o le tala whaasolopito tangata e tele na lea mana ia so sio manga o mea nei o tamaiti. Ai mai se la fo ilai ia so yu mavaino wa ai fo isia tunu ia ua latu whao ngā tamaiti e whai ma pingi masingi fo i e whai ma polonga e whai ngā luenga kasi ale me mana o ai o le maua mai ai o mea ai le kia i le soifua malolo ina o tamaiti e whaafai ngā luenga tamaiti, ia e whaapolonga tamaiti. E o mai fo i le vai tau o Yesu, e tele ngā ai maua lalo fo so sa i e te po le si o manga o tangata o le nuule Israelu i tamaiti. E mo i le makua i ka ua tele tamaiti ia i lātou. E loa i le attitude ale au so, ia i le aso lea ngā
ngā watu e mātua wa ewa ai tu singa ma reko e se fulu fai upe se fulu wha inga ti ngā le fina ngalo Yesu o ngā whai mai ngā watu mātua e a watu na ia latu whanau ia Yesu wha ofi ofi e ku whangau ma koe whamanguia ia Yesu ai ka ngofi lau so o ka ofi ma soi koe ko ke whaalawe lawe o le ke o me o le pisi ko inga e whai mai lal tala ua sila fia e Yesu le mea le au so o le whai o le lea mana i o te maiti ka ofi ka maiki whai mai ona ti ngā leo le fina ngalo o Yesu ma whapea ti ilatou aua le vau ia te maiti tu umai te maiti o mai ia tea no wingala e tā ua te le te maiti i le fina ngalo o Yesu wa ilo o Yesu o le pisi ia ke long whapea le au so e whapea ngā mai ngai ka maiki kau ka laiki whaalawe mai o le pisi Yesu o Yesu a tau sitanga ta pisi nga luenga o Yesu na le tolu ma le awhatau sanga teimi nga lue ai o le ala makua pisi Yesu wha malolo ma ia o le motu tangata whai aku mea mo tangata matutua ia e whaofiofi mai ka maiki ia e whika ila uso e lea mana ia ke lola oe o le a whai no pisi wa tele o tātou a pisi wa lea mga ia ta maiti o le a lau pisi wa ai sau taimi e ave mo ta maiti ai maisi o lau whanau no winga po le lotu po le aonga po lo ainga wa ai se taimi tāua mo ta maiti matu e kale sia foi e ai le ministry whapitoa o le ministry mo ta maiti a whaile la unga e umalo le vi inga whai whatasi e a male amatanga o le saunga e a ona ave lo le o ta maiti a mata mai le ia 80 lalo e ave le hall e whai e le lato ministry whapitoa lava e whetaui mo i lato wao isi kaimi ua whai e tātou rotu malaunga ai mo moe whapere ta maiti o ngai le whikau ia ka koukala malaunga lai whai i ta maiti o na winga e o fo ile e kalesia ia mana ia nei ta maiti le tua whawhetai lava mātou i loa ia o ta maiti e tā ua te le loufina ngalo a vea fo ile nei aso ta maiti tā ua te lea i mātou langona ia ta maiti wa e fua i mai whawhetai Yesu Amen.
Falina lo vibes lo televo East Tamaki e Fakasa Youth e pe ona whaafonga tuia le ni vangola o le tolunga tuaile polakalamena ole a rito ole ola o le pese lua se lau whalima tu special e whakasa e pe ona vavai tui whao tātu polokalame mo le tuilanganga whaamtuai le sunga i le whaiwhi au ia pasta lafa e le kopa o le AUG na i le whiango lano le moteli salawhai mole tātou whaamanatu i le neifo i a woti whaanta ua tamaiti. Ia, la te muli na e alwei whaanta whausiau whanau. Ia, lena, ia, a whaina o whiau mai al tai au, a whiafi po whiau. O la te muli na e alwei whaanta whau i lanto. A o la fuli te muli na e whaafia e o ia. Ia, whai antu ai fo, e le tutu sa uma ainga uma, e le tutu sa uma tanganta uma. Ai, wana o sina wha amanatu, na ona ta atia atu yo au tawha, a lava le wha asoa, le, a le lava le wha asoa, le paka, yo, o le paka le mea piko siri o ngaka ngofie, i tu tonu le ni, ka anu ai o le paka, maua singa askurimi ngale mai le pack and save po le countdown, o mai le whani, yo, ia umaranga ku ia malpina panta ia masinga falawa ia na mela ki ngai fole no ko se siranga me ia ele tangu tan telefon ia ole temi mo tamiti malfana o se temi bito silina ona ta wa mai tanga ta wa ele to mo ma ku ngi ere ko mo wangi ia ka ko dia fu ka ere ko mo fu Radio Samoa. Taslima Ivatolu. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au pue peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS, ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le wa tui sifulu lima minuto tano ling tulai lua tala lua toi au tu tala mai a se uli malau lefi e pe o le whaafunga tu iai ling tulai tasi i le awoli o le so. O le fwoi o te mai tawantu wha mai o ling tulai lua i le awoli le. O le wha la wilo mai i le sunga le li whaia onga le o le peleki a Scott Robertson ia le au malanga le o le peleki e po le squad le o le malanga atu i le atu Europa i le whae unga o le nei fwoi a tau sanga. Lora winga stemi o na e wha fonga fo ile iai. Ia po ile wa ina o ile wa aus.
Ia o ai fui le wa turn around ma turn about. O di sine o tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o la Radio Samoa mo lau si la fia. Ia e whaamalo ati la taui o lo o awina mai a tātou whaalinga. Ia whaatei tel mo le tātou ngā luenga whai whaatasi. O le silasilanga mua mai le Team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, ma le tua le tātou Zumba a le Team No Excuse ia sa tofia vai este tasi i le Omaki o Tara po le o Tara Music Art Center i le taulanga whaatau e o Tara i le afoleono i le fiafi e le isa totongi o le rei Zumba suma i tātou fia ma whaamalo stino whaatasi ai a wā le tātou soifua maloloina. E maua le Team No Excuse i le tuantusi o Leono Baselau Aleander Crescent i o Tara. O le isi tātou whaalinga le o tauru mai le neivaenga o le awoli tusi o le vāo filifili ma le tusi o le songa. Auri ngalo saulo minga o le tusi o le songa, whaatasi e male lo minga o le vāo filifili, e maua i whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamarua, o nisi o tala tu o Samoa o aranga upu, o le matafa ioi ala matai le whainga o whaalawelave, e pei o whaai poiponga, ma liu o le o siusinga o ainga, whesila whainga o paolo, o si i whaanoalo, whaalanginga e kālesia, ma le tele o le ngangana o whaaloalonga, e na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu pa tolu o na Hobel Avenue Marukau e maua tuai. Morisi whaamtalanga, wala au le lua o na lua antasi lima i watolu. Lua o na lua antasi lima i watolu. Pētanga iane i le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz e whai mai ai sau oka. O le isi a tātou whaalinga, ia mai le tātou wala leo, o le nawa iai a tātou video so nawa mai au na tu inantu a le whanau i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. O le tala e whapea, e leo toi umi, a e o i le aso whapitoa o le whanau, le loto a tamaiti, whai a mama dada pu e mai se video lau tau loto, e po lau pese, o na lafo mai lea i leo penga ta whae langi a le Radio Samoa.co.nz, o lo iei le link e lafo mai ei lau video, i auri o vantu ma le tolo minute, o le video e telehana reactions i lunga o le Facebook a le Radio Samoa, o le a maua le whae longa, o a tatala le tau vanga i le taimile nei, e whaanganta videos i le astofi nei le aso se fulo katopa i le tulai iwa i le taiao o na whaai loa antu leo a tātou whaai longa, e mai lanto ua manu malo i le afol se fulo male lua i le a wauli. Wha mole mole e na videos a tamaiti tai to atasi e talia i le tātou tauwanga. O langolango ina ia le nei wha moe company nei e peo na iei le Moana Rentals o le Moana Connect, R-Dash Travel, Tavae Sina Trust, ia whapefoi, ia le whaletua ia e mele palamo o le Loan Market. Ia manu i tele le loto tamaiti a te auto uma, ia alo mawhanau a le tātou tunuu. O le isi an tātou whaasilsilanga leo taunu mai le mautanga a motaa. O le antou toia whaai au teilo loto pa ia mau sa Samoa. O le rei whaasilsilanga e whaasino tonu i le mautanga. Alo matama whanau si au tātou nu pele o motaa i au ki lani ni usilanei. Ma pito nu o taulala tamai. O leo wata onto le lafo o lua le mana. E ala i le wha moe o si au tātou nu i Samoa. O lea watalo a tuailo o tau pa ia malo o tau mamalu e fia mausotan a so o tau whirangalo wha mole e tā watele lau awai mai. O le no whanga e whai ai o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road i Papa Toi Toi. I le asto nai aso se fulu mariva o ke tupolo nuinga o le vai aso fau i le tūlai tasi le awauli. Tāla soifua i le alofa malanga leo le tua i a tai antu i ailo tau soifua Maso mantu wola i le aso
ia ma ua sauni e fo'i le laulau ia le taumafutaga po le fa'amalo sitino ia auā le aso fa'auteitele o lo'o sainia i le laulau ma le mafutaga ia alo ma tamafanau mo ta'ai au kilani i New Zealand nei ma le tātou whaalinga mulimuli leo tonu mai leo fisa o le whaasilasilanga mai le vaenga a le whaasaporas i au ki lani i New Zealand. E tū manu ai le tū longolongo le pa ia ma le mamalu o le tātou mafutanga Iona Muliauma whaalupe. Whaaputaitele i le whaatawina o tātou tickets ma laulau o le tātou whaamaimoe o lo manei. O lea ua tele ina mau popo mai se leni. Ai ua toi tu antu lea vadoa mo i la tau ia sa wala au mai. Ma fe so o tai mai. O lea so lua se fulu o la masina o ke topa lua a fe lua wha. O lea toi wha mau popo ai se leni o le tātou wha moe. Ma wha anganta i loa. Ona ua ova i le lua masina. Talu o na tu whantua tātou tickets ma laulau. Whautele, o lo se nia le tātou whaasilsilanga le da e le taitaifono ma le laulau. Morisi whaamtalanga, whaapsotai le olua tasi, olua ono, fitu o i wawha. Olua tasi, olua ono, fitu o i wawha, whaapitai. O ni sida o tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o le Radio Samoa le rifo i vaenga o leso. Wahala wale longa puyari i o lo o topa ia ma lo o tau manu whaaptai antu ia ilanto. Ia o le au ina mai a tātou whaasilsilanga whaaptai tele mole tu ina iai o koma. Ia o whaamamafa ia ma tātou piliota. Ia tui awira antu an tātou whaalinga. Le taimi masani la so anta yao jalavantu ile tempo inga ale pusi ai vau e mai nai Penrith City malo anti anta vita sui fa tamul vanga le ma to me le yao ele ngante leo to mafa se fo vantau ya malo so ya polonga sa lima le ma to me fo le vanga lao ya ma lo la via to le on sai ya ma lo fo ile na papa le nga wenga tute ma faiva lo filima e pe ona fianga ya tomaiti yo le ofa ia rinko fi au nga fale yo si ko pe ni ya fi wa e ka no le ko ya no vina ia le ki ka fa yo au ka fa mama ka fa ona kana wa ilo pai wa mai lo solo tanto tau vanga solo ya po la tau lotu yo e fai lo tama po lo tina po e la wanta video na oi tofua automara yo tai ya mala ta video on la fo mai le link na ilunga o le tanto wa foi o penga ta fai langi Radio Samoa ona e manta no le ye mo share ku ko wa inga fa ye mo ko ku wangi ngi like shake le la varanga e tona man o le tanto tu vanga le fa ye fa ala do antu ya o to manu malo ela stofi so nei le afos fulu ile awo 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
mali down le punia la va ai le divango la uli ma le pese wa fa ko ina vio che riso do tanto nuling tulai lua Jalavanti nai opotiki na mauto mai ai a toi lolo sapati se pani mai o lo malo silitimu ia onu sa ona wa pasi tu manto le timu ia auto si foi no fa poponga taru talamoni ne aso fu fa ponga mai tala tumu ngo ngulto ata minister pui puinga ni sila le insure kava eva or fitol samia ni sila o to samo sai esta malo hook space atam foi filo este ne tite la mas molon tu sanga mo fu so inga fa mali ka longa sasa le rosa mo ila laula au audio dilo ni lulia ni sila ta sanga ale world 15 e kanata pa fonga ia e follow telino ni tala Wale o to yesi fa mo ngol te mata in star pui ngoni sila o le va fitel samia ni sila se lau miliona dala e sa o so ngole au mu mo to isa mo e polstona em foi na to fa soina il felingo ma tu stalla sa fa le Judith Collins o le va e foringo mai o lusi ina wo mu mo to nga te fa si umu polo fa le Collins ne se manu e fa no ave ma sia so pito sili o na fainga ta maleanga pe ana fa pe e yesi so foi fa noi mai ona fa matu ina le tomata e te fito le va ale HMN series mana wanui Yvonne Gray is if at no la for le va ina o mai ona so ina le au o le sa no ngal tomata minister mo fa na la ia uma ia le va fits mo le lima sa ia lungo le va o le ma fo anga le fa no la ve o le atu o tune le fa mstonga mo se swenga ai le fa tununga Gray la fo le va o ta le 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 ofisido fit le samia ni sila Rear Admiral Garand Golding o se fai unga o fa sao ina iola ma se fai un sao o suyo aingo ila tu sa ye lungo le va i New Zealand nei la tu si ai lungo le tula o Facebook i la tu nga fa time o tan Samoa ta fai nga lu nga la ve e petino le i le pongi sao le temi sa tu por fa la ve le por stonai e gonna fa dia e ma tu o se tasio le va o le va e fa bitoa mo au maulo le fita ilinga te fa le samilea ma te tunga wa au fita ni sila o le fa tolu ia i leo le fo launga le HMN series manwanui i sauti shift por pa speaker ito sang nei le tele ini ala tunga wenga sa fa to toine fa ia Kermadec Islands sa mo to ke lau mani we sa ia le fa mo to itali mo ila mo November ina o mai ona tu ba estimate no fanga fita ele samia ni Zealand Devonport ia kilani ila so sulvalu si tema ai o ngungu lava tomata minister pui nga i tulanga insure e kavaile va artificial samini sila ta falia Judith Collins il proclama morning reporter le Johnny sila o le va ai o yese insure kavai malita wai e yai me mo mi ai insure e le mo fona yetale no yai o no mafu anga ma ale ai o nei va ai malanga no fonga e le mo fona insure ina falia Collins e mo mi ale maron tu tiro pe o le va o le asuia i se va Fari el tomata minister eleli minister mo pui nga na maloni sila Ron Mack. O le fato wino se va mo business sa wai mala matianga. Ma ia ta wai o lana vale sa fato wina ove ma minister. Ma wa afia tele ai lona langona. Sa fato wina le matanga ruenga le va mai Norway sa fa o nga ina mon se lingo swa o nga te fale. Ma to fato to nga ina i va nga fa fito nga te fale ni sila. Ma fa o nga ina i tono suta si masina. Ai o le temere u fari Colin o le temene o tau la i malo ia nga i ele si o mianga sa mo o no le ngoto le va ai pe na tele si swa ulo yai ai mai selon to ave nei lunga pe ma fai vai ta wai a fai rikiri swa u sa mi sa mo e o le malo ni silo na fat pina se ngalwe ngai faia o mai ala bona fa ali ersu i par mi o sa mo toala yo sefo por fasio e fori go mai liki fa por swa o va ma o faia ni yai e malo sa mo i se fa stengana o a pianga o le si o mianga e whao no iai. O se tamaloe o ki pei wa mō ria le tūlanga e puna whaari ai leo leo, sa tau ma whai e pei loa i stene lai titi mo se wheu sua inga whao ngali. O le asforeile sa sais te iele tamaloe fast puron tau sanga. E tonu mō rianga o mō ria i so o tanga mani so o ta inga mātanga, ma se tama ta i lalo mar simole tau sanga, ma ne mō rianga i le alu e pei loa i le tene titi, ma le tau mwhaile e whao so pia se whao ngono le tene titi i ne a mionga whao ngali. Padia le li leo sa tini of civili Alex McDonald. O lo fa wau lava e so swenga.
Ma le vaenga fa pitoa wa le tunu ia inga fa tino mo suenga. I le fa nga ina fa sol tula fono te mai tirungo o wala te inga lau tele wa awa e foi. O le mata upos fa manatu le tele lea. Mo le mo mi o le matala o le va ia o le sta nga le mu te mai tirungo o wala te inga lau tele. Fa ria McDonald o aso malo loa ongolo i nei. Ma se te mi le tele le sau fa ia ilalo ma fa nau. Fa ia ni tau tundanga i winga. I le fa pe feona tu maule sa ngale mu I lungo o wala so ta inga lo tele. O le whainga renga le television I sila I le mama anga o tapa ina mo se whontanga I le au nei kei mio taro tala. I le company o lo mo mieina sa ili o le isti a o le tonsfur miliona tala. I le whatupula ia leo te pe maua a po le whaititi o te whaano. E ien mama anga le vanga tala le staff o le company a toalo o whono le teminei I se forfulanga o lo whaiai. Sa rongo ina ia lau whaingaronga ia o kuso o lo mo mia le company le sa ili o se tons fulminon tala o mafo I le fontanga I le auri nei. O soi kom sina to tolu o tomu whaialave ia whatilo ngar soi fua malolo ina po le whasau ina leo tupea tu soi fua malolo ina sila. O to tongi uma nei le ono sa lau limas fuafe tala I tau sanga I tuper tongi. Roger Charles McGinn Whelan sa tau whai fiflia ele te fatuora le matanga ruenga lea soi fua malolo ina iau kuso Makali Kleck sa fiflia I asti tema. I le tula fono fam talangalo ia po le Official Information Act o failo ai o le tongi Jarrod e afa $4 miliona I po le lusa lau nimas luaf tala. Ai o leisi to lua e tai lusa lau waf tala I sanga. Ai o le komsina ia lista levi o tongina I le tonse lau luas luaf tala. Sa failo fo e le vango tala le staff e e foi se istiana ngā ruenga wha vai te bi por part-time I te utua tau to mai whapitoa. Sa fali ai ele ofisa o se tupero tongi e levi sa tau whai I o ina le kapeneta o woi loa ile ale mawa e tere marita ua mana ongona na mata whai oi whale malo. Ai e fwere to finga o fika sino le mata ngā ruenga pe pule ai maji apa. Ma sui o fisa sini whai tunangi forward o wha. O filifilia ele mai ai ona solo ia. O niso ngā ruenga sinia I le mata ngā ruenga. O ia tongi tele o whai lo nei ai o fte ia I le mata le vai ngā tele o whai ngā ruenga. Ma si tulanga wha maro lo ngā ruenga. Ana mata ngā ruenga o soi kua maro loina. O nore fia whasau ino tupe. E talonga sa matua I longa ona sa sapala lau la kapia te mai tai le rosa mumua Engelani le lau la au o le orila ni luri po le Black Ferns e New Zealand. I le la talonga li tai au nei kanata I le fasu maliva I le tosu matasi I le tamarasanga le rolangi mo au la kapia te Joseph Fudma le lima po le World 15. E iwa skoa Engelani sa mau ele lima le Black Ferns. O le au le rosa mumusa stili atu le leo le latu ta alo I lunga malai a toa o le ngati tomai me titia mana fatinina. O isi le se isi le pelu o sulu le fato le Black Fern I le mai ana fate ia le fai ina ia Ireland le so fu le vasto wai ma o so nei fai ina tolu ia Engelani to mai le man malo le tamar sangori por rangi le rap ma le fulua I New Zealand nei e tal malo longo rusulu ayo Engelani il sumo le wani sila ai le vai ngai tolu le tamar sanga le rangi por le World 15-3 le lo tau vai de manusina Samoa le lo tulanga luai le terminei tu mai se pania. Da fatto il lalo sa mo io non moto tua o ya fitir fa un verso fastu marlima e se pun marfitu o le talonga mo ana man sina sa tu sai mo se pania e te va ai ina o misi le kick your score le pon se manu e manu malo ai e fai un ngone na vai aso vai sa alofia la le polo tomata e New Zealand so versus tulanga sweep yo manu malo le rosa mo Engelani ile se riso talonga fa va malo mo le po le Jamison Trophy Ile manu malo le talonga fai u ono smaltasi limas malono in Vikako ile po ona po. O mai alavo manu malo Engelani leipu I manu malo sa ye o kilani me po roa. Ai le talonga fai tolu le tolu sa ta alo malo sele still burnt I ma fa wa o ile le ai sela tu fai ina ya Engelani I in Vikako. O se so nei manu malo le kapili ke le Penrith Panthers il Champino le tamarsangal NRL ile manu malo ile Melbourne Storm I Sydney. Manu malo le Panthers tu man fai dono ile mai ai le fulu le ono score sa sili ai alato ai la taimi e se sua nga Champino to fao malai to ai mawai abita o se talonga sa ai po se taimi ni fevestia inga esa tu ia ia Paul Alamotti le Panthers e fa per sa wino ia Cameron Munster o Nathan Cleary ma Jerome Luai o le Panthers sa la fa te taia ma fa te mo le talonga I me fa vai ia le Storm e sa le si lima le talo Storm abitai sa le leon fa te taia Cleary ma Luai le fa te mo ino lato au le talonga
te o lava i le whai unga. Wa malili e tonga tani malo ni talonga le Pasifiko le loa whematosu tasi. Te whoranga wa whaia le fito tau sanga talo na toi whaui mai tua. I le tani malo le talonga le loa whese fulmariva. O le tūlanga sa whorfulaina e palau le whoroi turuai. I no palota i suyo le whona whatonu o talonga le Pasifika. E se fulurua palota sa tama waileman malo tonga tani malo i le talonga i le iwa palota mo fiti. O le a vea le mase ulu ai talonga le Pasifika i whaia tonga telu mai le talonga le Pacific Mini Games o le hape iwa sa lau walt wiva. O le manuia o le tau whafonga tonga tani malo i le mai ai o le fito tau sanga. Le safa au iei tuala ratu tani malo le talonga le Rafsu Mariva. I no ta fia le par mia o maliu sa Miuela a Kilisi po hiva. Ba fa malo si ai le fona fa tono le talonga le Pasifika e ave Samoa le talonga e fiai. Ta fa malo e se fo ia tonga mai le fona fa tono le talonga ai o le lua tau sanga le toluai sa ma di erpa inga malo tonga. Mo se marienga po ia tua ma le fa misnonga le mata upu ma le fona fa tono. O se marienga o toe awina mai ai tonga a tonu ia tonga. Ia mo toi maua nei se iso ala tu wava noa tari malo ai le talonga. O le pārimi o tonga, kua kawa mei liku si o si sovereigni sa ia te ia vaenga usunga pono tonga, i lea pono tanga i kororo i pa... Ia whapte iai, ia sui, i le palota, ma tonga i tari malo ai i le talonga o le wafi tosu ma tasi. Ia kala nal le auri, ma ria o tapo inga le tunu, ma tau tua na ane nei whanau whamole mole, soi fuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Semana
Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono i le tai au, anga i le ono i le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mawhatanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale lau iloa o le Car for You. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Fai ngō fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva o na walu, pa fisili mo en po alofa. So whase fua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 When you shake a radio Samoa, lua mai, washishi mai, Radio Samoa, tasili mai batolo Radio Samoa. Lua lo se fululua minuta utea nei le tulai lua to e fatalo fanto i Samoa le divine ola oli. Malo la vole foi o faiva malo fo ile onu sai malo tanga ta i tutu bangan wenga e pe o tofia ia tanto ni si fo nei fai malo longa a wala va inga le ole fana wa unga ile vai sumul mulini o tu wanga fa malo antu ya tu le onu sai ia malo fo ile an lo fa ya lo mafana le divine ola oli fi filenga ngole wa ile tanto malo tanto te fa so fo ile divine ola so e fielanga nga o le ua fatasi mai le faletua ia faalele Jane Rickers mai au se talia ia ua foi se tatou talodanga o le nei vaenga o lea uli faatala vantu faalele malo le soifua manuia ma le langi e mama faatalo faatu foʻi ia oe ususunga faafetai lava mo le avanoa faafetai lava mo le platform i ia pea le alofa ma le agalelei o le atua fa le lo te vai antu i o le fai mai o oe e iai lau tama i business ia ele nganta i lea o se social media vlogger. Can you introduce yourself to everybody, Fa'alele? Ia, o ingoa o Fa'alele Jane Rickers, na o whanau i Aukilani, i Onehanga, New Zealand, ia, matausifi mai Australia, le luafe ma le ono, ia, and then we moved my mum and dad here. Yeah, I failo o business lunga le social media. O la o lo tini titi matua, my oldest daughter. Yeah, fai fo ilanga social media platform o Valerie Rickers. Na o iloanga le o le social media platform. Do a bit of research. O te loa fo e manuia fo I a inga a le ana fai. A le fo ile suenga. Yeah, e mawhai fo ina, you know, so ani tau me o sponsorship ma me whapena. Ia vai taimi la lea, o lea travel o tindi matua I Europe, ia molona to o lua ma le la kamatenge. Ia
O a'ula, na ova aila ile there's potential. Mea ka ole, there was potential in it about 15 to 16 years ago. So in that time, I started vlogging. Lela wa o maulinga singa o le breast cancer. Na o mana o e whaangalo o platform. E whai ai ia, welele e share ai ia le journey lea o le breast cancer. E me se mo tātou tamaita ipo o tina Samoa. Ia tātou malamalama atili, I mea tau le well-being ma le health. Welele mo oani lango na fau I le tino, a tono e o fai ma le mafau fau. So wa o whaanga ina la le little platform. Sorry. E share ia o stories. E share ia o experience. O tinga ma o whaingata. E alu whaasolo atoa I lunga le platform. Le mafuanga la le mea lea. Awa, I know tātou e le manatu whaapea. Le tau ona e tala noa ina mea whaapea lunga le social media. You know, you need to be very private. You need to be very, you shouldn't be doing this stuff on social media. Ya waia, ona me tau. I think it's important because we are sharing our experiences and then it allows us to help others that are going through the same journey. Yeah. Oh, tama. Yeah. My mom's passed away. I said, tama le soifua. Yeah, tama it's all long ma fau tua foi. But Maya, be careful, me and I fail on social media. And I said, Dad, I'm a male loto takata. If you come from a good space, God will guide you and will lead you through what you are putting through on your social media platform. So, yes, so that's what I do. I blog a lot about my cancer journey. I did have a business online, my jewelry business online. I was the e-commerce space. Yo lela were on hold look pisnisi. Yeah, fatau ile strength, with my health. But right about now, the same lea, olewa it's ile tue tarusanga. Well, le failok chemotherapy. Yeah, if it's a me if it's a me vai foi. So yeah. I think that's who I am and that's what I stand for. Wow. So 16 years ago, you did a bit of research into, social media and how you can start a business online. Leale umi talu ona whaamau ni elo wa awhia I le kāne sa leo le susu whaalele? I think ile 6 months. Yeah. 6 months ago. Did you ever once thought that I would have this sort of disease in your life? No. So, na maliusio tuangane. Ato nefta sanga wa maliusio tuangane le. Mawafo ile cancer. 3 years ago, yeah, but if it's tinali cancer. If it's sanga tai to matu ai, na mawafo fama ile. Ato no, na o fasilingia for ilo specialist, na o faye famun mole. Utemana o isu inga be I wanted to take some blood tests for LLE be if the cancer is in my genes for LLE fatatau si o whanau teine. Or members in Matuainga. For male specialist, mana o whai. E te taula na whai isu inga I neila I Brisbane leo specialist. E na whaila le questionnaire fasilingia po waina fia le whaamai le cancer po wae. So I told by so faile question face so engale specialist. Umaloa fai blood tests. And a month ago to say that it was negative. They said unfortunately the genes is not in your blood system, so you don't have any, of those cancer, in your system. Yeah.
You know, so I often think, okay, so why? Why, you know, why now? So, yes, I thought I'll share that with you. Now, when you went, what prompted you to go and find out? What happened along your journey as a businesswoman? What changed before your diagnosis? I think some of the signs na over I was starting to feel fatigued. So, I'll come back. Like I built, you know, sorry, too lowly, but for Samoa. But I felt very tired. Like I would nap a lot. I started to feel pain on my right side. I thought I was having a heart attack. And I thought, you know, it was more of a stabbing. It was like a stabbing pain on the right side. I think I'm having a heart attack. And he said, oh, how? And I said, it's more on the right side of my breast, but on the far side. And he said, oh, I don't think that's a heart attack. That could be something else. Yeah. And so, telephone, and then over the nearest breast cancer clinic in Naylai, Brisbane, or Naylai, Australia. Naylai service called the Breast Cancer Clinic. You register, and then you log in, and then you book yourself in for a mammogram. Yeah. Or the mammogram, they have different clinics in the area that you live in. So I booked in a time to go in to have a mammogram, so it's like an X-ray, done on the Thursday before Good Friday. So I went in, failole le mammogram the following Tuesday. They said that I had to go in or full assessment. You know, waluloa failure assessment, the mammogram, umai full specialist na yai. For me, le results or the mammogram le so for me it's sound of failure ultrasounds. So they needed to really look deep into the breast to see, you know, what the issue is there. Yeah, failure ultrasound, and then for me le specialist or failure biopsy. So the biopsy it's like a needle that they have and they inject, you know, your breast to take some tissues from your breast. Yeah. Yeah, umaloa, the mailole specialist, I'll give you a week. Doesn't look too good. But it's tawa ona vesusuenga. Yona matso longolo oe, we'll get in contact with you. And so the following week, really made loa. And then they said, oh, you have to come in, we've got your results. And so my results was, sorry, I hope this is okay to speak like this over. So the nipple, the breast, at the back of the nipple, there was a 8-centimeter tumor that was sitting there that needed to go. Wow. Did they say how long it was there? No, they just said, oh, we need to do an operation, a surgery. And how did that make you feel right there and then? I was shocked. I was, you know, in my head, I just said, okay, you know, this is God's will. Did you question him why this is happening to you? I think I was overwhelmed. They were overwhelmed already from the whole process. That something was not right, because when they did my ultrasound, for my inner ultrasound, you know, she said, oh, is it okay if I pray over you? And I thought, oh, okay, you know, if you want to pray over me, you know, but then there was a kind of like a sense, you know, I felt, oh, I don't think this is good if this is what she wants to do, for her to pray over me. But I was shocked. I was very shocked. News.
Wa alfa solo atolo mafafau. Yeah. You know, it's like, oh my goodness, ole what mai. Ale fianga ia umale tau sika septama. I thought, my goodness, I'm looking after my dad. I'm looking after my brother and my boy, you know. But, you know, nangona pele mafana le mana ole ali. Tanga say, mafuta li. Ilangona le mafana ole le alofade li. So then I had to take it. There was no other option. I had to go 2 surgeries, almost surgery. And that's where I am now. I talk online. I talk about my experiences and my blogging, and I tell people how I feel. I tell people how, you know, my experiences, and I find that as part of my healing. I find that when you speak, o tatalo fo itangata mo o he malo fa pita o lipo o ma ufaingata. O te langonda fo ite pa mafana le ali. So I find that very helpful. Yeah. So from the time you were shocked, because as a businesswoman you work a lot, and as a business owner nowadays it's not easy to be successful. Now, what part of your journey, or which part of your journey did you say, look, I'm going to park this here now, the business here now, and I'm going to solely focus on my health? It was after my surgery, I knew that as a business owner, and you know, us, if we need to work, right? We have mortgages, we have bills, and we have things to, you know, to pay. I think in my case, I'm very, very blessed, and I'm very lucky because, you know, my dad, my brother, everyone contributes, right? So everyone's on a pension. We have to reset where we start. So it's about communication. It's about, let's all sit together. Let's talk about this. You know, so normalizing these conversations in the family is very important. You know, and I have to speak to my dad, having those conversations. You know, I grew up where it's, you know, there was, you know, there was topics that we can talk about and topics where we couldn't talk about. But I think you know, faith discussions, your board will have to go up now because I'm not working, you know, like things like that. Like you have to pay extra now, you know, I'm not working, so we all have to contribute. Everyone has to come in and pay extra, even if it's $50 or $100 extra. You know, I'm going through my treatment and I need your help. So having those discussions is very important. If I fail, you know, our family and that. But yeah, those are the discussions. Communication is very important. Yeah. Well, you mentioned before that I have not gone through what you're going through, and I'm pretty sure some of our listeners and our audience, la mafu ang na fingo fie yun na e filifili e te fie tala noa e ui o la ngase ngase o le fai maile to tele o foma ma le au popoto ye o la ngase ngase o ka ni sai le iso na fo la mafu ang na fingo fie o na e sa ilungo le social media ma e fa soa I lo ngase ngase. I think for me na o welele talo sang I prayed on it na o talo welele. But Father, is this the right thing for me to do? You know, you know, I often question, but langona lo fia. You know, langona le. I was so happy to speak about it. It was like, well, if I say po September, you know, like, what if I look kimo? If I look, you know, my body is so fragile, so vai. Ai maua le malusi anga I comments.
So when I go and say, oh, I didn't have a good day today, I'm feeling really tired. And then the next day I post about me and my dad having breakfast. And then the people, they still comment, they support. You know, I think, my personal, when you are honest and you are raw and you are real with your content and what you put out on social media, I find that you're not only helping yourself, but you're also helping out others. You know, our people, I know their hearts, you know, they want to help this and that. But in my decision, choice. So I trust my doctors. They didn't become doctors for no reasons. They were there. They're actually there for a reason. So I trust in what they do, and I trust in God. The faith is everything. Faith for me is everything in this. Now, for us who have not been through chemotherapy, can you talk us through it? How painful from 1 to 10 is the treatment? I think the surgery, you've got to go through the surgery. So they removed the tumor. Yeah. But then when they removed the tumor, they found they took a lymph node. I don't know what that is in Samoa. I'm sorry, we'll have to look that up. But the lymph node they removed, Yeah. they found the cancer in there. So I had to have another surgery because the cancer has spread. So when the cancer spread, they had to take out 4 lymph nodes from under my arm. And then what happened from there is they needed to do the chemotherapy so that it will stop the cancer from spreading. So I had to do the first 4 sessions. They call it the red devil juice, which is a red substance that goes into your body. And I was very, very sick throughout the 4 sessions of that. And when I describe pain, it's more like having COVID. When you have COVID and your body is so weak, you know, you just lie. Well, it's times 2 or 3 of that, having chemo. So you're just pretty much, I don't know, they're just lying there, and it's not pain, but just weakness. When you're lying there feeling that like that, Falila, what goes through your mind? I just pray, it's the moment. Like I say, Father, if this is your moment for me, if this is your will for me to be still in this moment, I will be still, you know. And I think about a lot of things. Like I think about how would, you know, if you know, I just think about my kids and that. But I think with having cancer, it's just the God. It's just you and God. You know, not your family, just you and God. That's it. Did the words giving up ever come across your mind? I think on the 4th chemo that I had, I did say to my my husband that I'm sick of being sick. Now I know why people give up, because it's not easy. Now I know why people don't want to go ahead with the treatments. There's a lot of side effects. You know, your heart changes, you know, your organs, things start to change. It is a hard journey. But I'm not going to stop. I'm going to keep fighting. Yeah. Apart from you relying on God, who has been there? Who is beside you, you know, holding your hand throughout this journey? I think my husband. My husband has been amazing. My husband has heard a lot of things. There's things that happen in the bedroom that my kids don't see, where I can't get out of bed, so my husband's there to help. My father has been amazing. My dad, he's been, you know, my father's up at 3 o'clock in the morning.
o se o tamale, o le se me te fia tau mawhai nei aso, po se whaalifuwhai, po se sualesa, po se kokoalesa, po se tupuesi, something e lohe, e manongi ai, sau ai, but yeah. On a typical day for you, what is it like being in your situation? What happens from the morning up until evening? Today is a good day. Thursday I have chemo, and that goes for 2 hours. So I've got 10 sessions to go. So Friday, mawa o malosi ia o te whai o whiau, do things around the house. Saturday, Sunday, o langona for it, I have a headache, I have a migraine. E pepe o tino lima ma uvai. Yeah, o te whaalongo lai I lo tino, I listen to my body, and if it's not feeling good, I'll go lie down. I won't force it. Lily, so now you're still doing chemo at the moment? Yes. Yeah. So how long will it take, for you to finish up all the sessions? So I've already done 6 sessions. I have another 10 to go. Na o manaoe awi New Zealand. I have a daughter that plays netball, and she's just made I think there's a Silver Ferns, and then they have a development squad o le laita alo le awa New Zealand for the Fast 5. Na o manao la o te alu I Christchurch o te alu fuelele. I really wanted to go and watch na matala noa male specialist for me. Yeah, you can't go. You have to stay back. So things like that are beyond my control. Yeah, well, so I thought, okay, I just have to sit back and go through this treatment and just pray on it and pray to God that, He will help me through this. Chemo, radiation. So that's another treatment plan that I've got to go through. Do you reckon you can go through all these things? I feel that, yes, I'm very strong in my faith. And I know with the blood of Jesus, He will help me and He will heal me. And this is the process that I'm going through at the moment. And I just got to keep fighting the fight. Now, after the chemo and then after radiation, is there a chance for the cancer to go away or stop growing? Well, they say that there is a possibility. Once you have the cancer, it will never go away from you. But I think if you have the right mindset and the right mentality, to fuel your body, with good food, and not only that, your your mental health, if you are strong in those parts, and live, for your family, and you will be right. You will be okay. How's your mental health? My mental health has been good. When you were diagnosed, how was it? When I was diagnosed, there were tears. Yes, I was, really upset. There were things that I was thinking about that I couldn't control. I can't control that. It's out of my control. So I had to remove those thoughts, remove my whawhanga na ade ese, but focus on what's ahead. So when they said, this is what you have to do, so it was like, okay, if that's what I have to do, I will pray on it. And I will pray for God's guidance and direction through this process. So you never asked for any assistance outside of your normal praying journey? No, I haven't really asked. I just speak about it openly, but people comment. I have thousands of people that message me. Some of them I still haven't opened, and a lot of them are our people, our Samoa Tamamatina Matatua. They send me, messages of love and strength, and I'm very grateful for that.
Yeah, so I know there's a lot of people that pray for me because I feel it the next day. Mm. You know, I get up and I feel, you know, and I put it on my videos. I always say, "Oh, mo fo isia malo si nei aso vi pe le lo familanga leo le so faftai mo taro sanga, faftai mo tapo inga," and you know those are the things that I address to those that message me online. Mm. Now, e nisi o lo mawara ngā sele te awhia I whaalele wa so te antu lunga la volau platform. Yes, when they uso matina matutua lo whalele whaasoa, you know, they send their stories and that's beautiful. You know, ma naya tele ya ule whaitau ma, yeah, wale o se whaamalusi anga le na o au, but for, you know, for mo nei tina matutua ma nei uso le mau fo I whaamai lea. Neli, o lea te whaalonga atu, o lewa umau tautonga e wha. Ia, o lewa wha ngā solo lua. Ia, o lea lawa umau tautonga e lua lewa wha ngā solo nei ia le afo. Ia le kimo. Umatu ia la asanga o le kimo, ia na whatua wha solo mai leo le radiation. Ai leo iei se laupa se ne fo I leo le mautino. Mea, o le ale me o no tupu I lau soifua. I le mahe ai o ia tonga fitinga uma. A tonu o le mele o te tauanga iai. Po o le ale fina ngā lo le tua whaale. Wai sa uni pe a whapea o meilo na fina ngā lo ia antoe. Iwe. Telefo mawhawhanga na o mawhawhau tūranga na. Pue lele soifuanga le olanga nei. Po le ale alunga le soifuanga. Ai au o mai no le kala au le ali. Ia whasau. Ia wa le olanga le e tato nei. Yeah, you know, there's no guarantee. E maua mea umai, you know, you have everything. But when it's time to go, sauni le anganga. You're ready. And I've had a lot of those thoughts where when it's time to go, I will be ready. Neli, malo whautai mo le toa I le whaengo lau. E wai atunu o tinga, ia mapupua ngā fōi o le tino I pe o le whenga iei. Ia atunu to tele niso le malo le atunu o le mafuta mai le whaengo lau. Whapea lato. Ia nauta ita le whenga I mito I ngā tinga whapea whaale. O le hasa ufautuanga iei lato ia. O lo whenga iei mito I ngā kanisa iei pe o na iei o le tina. La so futuanga ia I lanto. O la vale mea ia nofo saun. Whai talo sanga. You know, o se whaamaru si anga ia ulo tama. If I am tala, you know, before, ia mafutanga wa tama tina, we could never sit there for a little whaingi, you know, talk about life in general, ma me whapena. O le vai taimi nei, e se le mawhana le mafutanga tama. Ma te tala noa I aso o te whesili lo tama. Dad, if I bet you se mawhanga o I tama tina, because, you know, our parents, we never have those types of conversations. O lea lawa whai, you know, these conversations tama, e se lo fia. O se whaamaro si anga fo ile mua. And we have those discussions now, you know, and it's so beautiful. And I would recommend that for every family. A whapeo e mai. Whai ia mawtanga talanoanga whapena mo matua po sopo ainga. E sele mana ia. E sele mawhana. It's se whaamarasi anga fo ile mo au. If it is for me, it should be for you too. And throughout your journey as we continue on, or as you continue on your journey, what are the things that you want to do before the end of this journey with you, Fali? I'm writing a book at the moment. So I'm in the middle of writing a book about being a New Zealand-born Samoan and having my children and
going through for the victories, the good things. No, not only that, the things that I struggled with in life. So those are the things that I'm writing in my book. And, e alu fo I me po traumas, me whapena o le soifuanga leo langane. Yeah, so that's what I'm writing. And hopefully in the middle of next year, I should have a book launch about my life. Yeah. All right. Well, thank you once again for coming onto the program. It's been so good sharing with you today. What is your final word for your families and friends and for everybody that's tuning in that might be going through the same situation as you? Not just cancer, but any disease in life. Yeah. Yeah. Just love. Be kind. Be kind to everyone. And God is good. God is love. That is my message. And thank you for platform. My father is a fan of you. My father is on his iPad and he is always on Radio Samoa. He is on it all the time. I can hear it all the way from here. So thank you for having this, this platform for our parents, that it helps them throughout the day. So your officer and your committee, God bless and God's richest blessings. Thank you very much. And thank you for sharing your story with us. God bless you, and thank you once again. Thank you, Soifua. Soifua. Ja, alle dawa e mai mo mai whaafonga mai a sa mo le rivaengo lau. O le tamaita ia whaalele Jane Rikas. O ia sa avea ma tina ma tamaita I whaipi sinisi. Ai le I a mantau na longona le ti ngā o lona whatawhata I le tūtau matau. Ma whapeleo nā lang anga ia tui lo malona ai ngai whaili siaki le whanamai. O ina, ia o le nā wha solo tui lo ma le whainga o le siaki. Ma maua muli ani ai. Ia wa afia o ia I le kānesa lea afia I le tele o tina ma tamaita I le kānesa o le susu. A whaila o nei eiso wa afianga fo I lele ia pente tau whaalonga o tufu I lele tau tinga lo whanta. Tātou ia tina ma tamaita. Awe tino fwa. Awa lava whapena fo I tātou tama le tūpāwari. Le ngau tātou le tūpāwari. Ai se longa e fio mai le ari I foi le lalo e whaaku o I lunga e ave o le wharema I foko e fianu le wharema ke maua e wariski o whanonga kua hau whapea o le professor makua le ila use ma ai se longa ka ke whanonga foi le koe a kira kopa Yang whaaku ro le ilunga whamai I ka ko o le wharema ke mi kongwanga kua re fia wa ai ama se fo ma I a kako ia ai e sili lo tula I lunga ia ma e sa ili fofo manu o maua le taimi. Ia e iei si tu ai ngā ka, mo le tele ia mau tu ai ngā ka nisa ese. E le na o tasi pe lua ni ka nisa, ala ni mau ka nisa ese. E mawhaio na a fia i tātou, tu sa pe le la vea i se si o lo wai. Ia lewa mai le wha mtala ngā fōma. E iei le taimi, e ono mawhaio na a fia antuai. Ia ma le tanganta, e le o iei se si o lo na ainga, o mai. I se kānisa. E sili le puipuia, nei lo le tautonga tia, ea, pa I antu le au wha malo lo wha le leo le ntua ia oe, ia ma outou malawa matātou o lo o whianga iai, ma ngase o le tino, I le nei vaitau. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumana ai. A whai fo I o so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga ai le equity o lo whale. Awane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le sefulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, sefulu e te ai le whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu whawhitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau patolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o kitopa i le iwa le tai au, whailonga i le afro se fulu lua i le awaudi o le aso la varena. Whabole e na o videos at a maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti, mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Hey, hey! Patal fatu le amatanga le nei vai aso i se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. E leo iei se whamatalanga tele o whaia le teminei le minista o puipuinga e whatatau se insiua o lo o kawai le waana whaale tonu i ngā taifale o Samoa le HMNZS Manawanui. Whai maili po te re waalea se lau miliona rana tau wa mangoto le tu isaute o ngā taifale o polu mai fitu su lima le au waasa iei lunga o lo saunga le mu uma. Pai loa Judith Collins, te maita minsta o waa ia Navy, e leini insua to sui ai po le replacement insurance, e na te reo fia widi iri le whamatalai no tūranga whapea mo le waa, na a fia o na o le popolenga inisi o whamatalanga maale ale tau insua. Paul whamatalanga minsta wangi ngai ripoti le nei vai aso, e mana o mira sira le malo pe ma whaino to sui le waa, wa fia ia pele ai foi. Saunua le sa ave momo minsta o puipuinga Ron Mark, wala ngono lo na whaanoa no ono lana waa lea sa whaatau mai i le teimi o tūra i mei le tofi, sa whaatau mai Norway, ma na whaatau male i loa e le o se whaatau. O se waa e whao ngai su e suenga wha pisinisi, mai ei lava tūranga la matia e sira fia i tu ai ngā waa nei, ai le i mā whauwhauina o le aho i se tūranga whapea e pei o na iai le teimi nei. O le whamtaranga Collins i le Radio New Zealand, o le teimi nei a whai e Jesus wa ua masaa, no winga o le mano New Zealand o le awhia ngai matūranga tau tupe, e whaatinoa ia tūranga e au na whai. O le whaatanoa ngara sui pāre mi o Samoa le mata upu le ana ta ua ia tuala Iosefo Bonifasio, e ono Jesus wa ua masaa mai le waa, ia malo su e nei le tūranga. Ua whaeloa leo to tolu le awali ina atau mawhai e sosora ese ma leo, e ala ilo lato wa eo le tau alungo se tau ranga whaatau, ina ufata ua ina le mawatu o ngāo ia pisinisi le no fuanga. Whaeloa li po te le One News pe o le sefulu tasi le pōna longo ai lato e skula ati le tau ranga whaatau i mangele, i tangata e to tolu ua uru whale whaamarosi le tau ranga whaatau, ma o whamtaranga leo o ta uai, feta ua ina pe ama le 5 pisinisi no lato wos whaia, ma ave ese mai ai ai te mai au fiai a lavalava ma pusa tupe. Saunua le leo a siasi langolango Clint McCarthy le lipoti, ina ua tau nuu leo na o lato wa isa kulupo tangata lo ofea e ane le tau walunga, mai tutonu le fale, na tau mawhai atu leo whaasufi o ane ilalo, ai tau mawhai sitasi o rii e sola ese, ia mamawai leo. O le isi tu alua nei ui na ngau wa iane le whaatununga leo, ma toe o ifua ilalo, ai tu wai olo na ngau ia lunga le tau walunga, whaato a ave ane mulimuri e leo. O le sola tutura i mai to toru lea, spuru walu, spuru iwa, ma le lua spuru toru tu sanga na mātutua le whaamsinonga i manukau, mōdi e le ngā oi. Whafta ia leo le ngā nuenga skula tira tu ranga whaatau o wawei o na maua i lato wia mapu hina. O whautua ina tangata i tanire ni a whaetete le whaongaina o tanga one, au whianga yeile a ai ma le whaamamaina o na si o manga, talu lo longa na a whia i le whaeunga le vaiaso. Lipatia le soe iwa whale ua whapipi i eile stika lanu mumu o na o a whianga mai lo longa,
Ma le whamtalanga ma le pūlenga le Aio Dunedin, o tanga o neone ma whaiona toi whaafo i no whuanga na awe ane ai, pe tu ufo i lumo le ala tele, mo le au ina i lato o tu ina i eile amata whaioi. Lapta i fo i le whao ngā tō tingirima pe alo te o neone, ma uane i saa e sea mai tanga. E rua sa pulu mga ala tu te tonu o lo tāpuni a Pea i Dunedin, a o tō te tala i le tāwana le Lale State Highway walu a ngā i Port Chalmers. O iei fo i mawhautuanga i whaatau le suawai o tuina i a se lapta inga i a whaapuna mua le suawai au le i whao ngā ina. E lua sa rawana suni maafe le tau o se mirror sculpture po se whaata o se mea i se whaata i sona whaamatalaina taurata mai. Ma o se sculpture sa yeire o ngā tonu o Kilani pe tai wale o te vaia ma wali putire ni stoki le so. Nia ngā ruenga whaatusiata e whaingoa o le lightweight o sa yei i O'Connell Street tanu mai le rua whese puruwalu pe tai na toi ave se le rua wherua tasina o whaatino ngā ruenga wharereia e nisi o whale sa tautawai. O le sculpture sa tu whaatsia le tusiata o Catherine Griffiths, ma e le i fia whaiasana whaamtaranga winga na mata upu ana ia whailoa i le upeng ta whairanga le council, o le sculpture lea e whaamaro si eitangata e sāba wadi le awala leo O'Connell, ia sira i le awa noa i lunga, ma lalo, no winga o le langi ma le lau i le ele. O le whaamtaranga se sui mai le council wa ta wai o le teminei, o lo sira i nisi o awa noa lo o matalane, mo le toitu wina o le sculpture lea i seisino fuanga. Tala muli wale patia foi le whai onu whesota inga i le wala o whainga ruenga le televisia New Zealand ma le pūlenga ma ua amatai le so se whainga fau e rua vai aso le ama whai e una wha leo e le au whainga ruenga o lato whingalo whaadia e wha atatau i se fuafuanga le ofisa wha saralau mo le sa idio le toru sa furu miliona e ma whaina wha sao ina mai ma wha atupura ia le tupe maua. Whai mai le Herald o le ato e so o ato e fo i marisi rua vai aso o whiutana inga mo whesuia inga o le wha aturangana. Ta ua stasio so upo televisia New Zealand au whasararau, o lo tau lai le ofisa whasararau pe whapewhea, o na ausia le torus miliona lea, ma whaatino isi ana fuafuanga o Digital Studies. Tala nāle Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. Patalo fato lau tala le neo le tau mo le so le aso atai au. Wingo le tau mo le so e ma tele ina ua oa, ma e to ulu wa vasolo aina i timu e unu mamafa fa pea na i whait tili fa asolo atu le awa uli. E angi mai se vili mai matu i sifo le atu nuu mai tō wha tau tau inisio taimi. Vevela wha mawina mo le soe luis fulu tikiri ma le malulu e se fulu tolu tikiri. E ngoto ifo le lai le afia na nei le tosu tasi minute e awha ele tu lai fitu. Mo le asa tai au le leiwi ngo le tau ma e angi malosi mai se vili mai le tu sifo le atu nuu. Vevela wha mawina mo le asa tai au e se fulu iwa tikiri ma le malulu e se fulu tolu tikiri. O le asoa e le la i le tai au a tai au i le tosu fulu fa minute i le tu lai fitu ma o le angoto e fo i le tosfulua minute e te ai le afo le fitu i le afia tai au. Ho lau tala le nao le tau mo le somo le asa tai au. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo.
whaafianga mai tōwhanga meke ma DJ Dave Lodi Vainga la woli se fululu miru tō pata ni le tulai tolu. Te en tolu fatu ya Miriam ala la tōpo vari man ta tō talai pio na whaafunga jile en tolu. Tau le lima le whiwhidei. La mo mai e tala mai le Pasifika. Te ma tala mai tonu o le lalo langi. Te antantu o lie le lo foletu. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. What old aspiration? Well, if I would vai answer if I'm not ring, what old time ye? Relax, my enjoy. Susu mai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele, le asu se fulu valu o kitopa, lua filu fa e a matale aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito I manaia. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali lisua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai. Via maua sosa Omega ka Via maloi moa Omega ka Tabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars Lua selau Kemetis Drive I Manukau Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Malole Casey Omega Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toe umi ai o le aso whapeto le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama wada whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o kitopa i le iwa le tai au. Whailonga i le afra se fulu lua i le awaudi o le aso lavaranga. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Ole was full of fun maar van de zoete en hele July tolwa vele wat maar to mile die vangen la oli dan van man oli so fu mruia maar no fo ile on side dan to was is into the tour maar le dan le tai world and auto limited de luo na la inai otara ya wa fo ya ni dan to fa mama venga va dan van toi le sunga ya Victor no va tasibel ni ya oli mai le oli dai otara Victor. Ia, patalo fatu madanganga fa lalo to fase manu malola wonsa I malota wata elo sunga. Ia patalo fa fole pe mo samo teng mo te malau. Nei tu asensina ia malola wonsa I malo fo falau ya toto. Ia ole bato itu nei o tawa se man. E kau fare pisi da wala. E ngara masa tu ana fira sa ngara wa ko mau onga kau le fi ai ka tene nei. Ya ha we tato falo ro ai lu ai ya to danga na le mato awala de o tawa se manu ia mo ia tau le suru la le pa o mato ia ya nga peke o kimu mai sin kemi o luma ia le tala suna mani mato i o tawa so ba ja le ma lo fe va ma lo fu de un sai lo wing twinga va no fa a rola nei e uma lon tantal no ya la lola ia le fu al tau nga fa tau pe umi pe la tele ali Victor. Ya, kira lo fialu aranga ke wa langa e vili mai o ko ko pa ke o vili me se uso ala wa ya ko mo lo aranga ka wa ya le fa tele man tu mai Victor o ani tan tu fa bito ya mo le foi vai os fope on the tan tu olia ya fa kai mo mato no fa aulo se manu ya tata mata tu ile tato popesini yor ka tex mantua ono sene de tu se pe auto sa ya mato ia ole iwa tasi le lua talato riva
tiso lo talafi tasi ia avapete soipinga ko Apple Car 6 pai por apoiti to se aro no sene pe pe utrosa ile matopo pensini ia ngata forera fo ke sila UPG ia fenso review lua so fitu tala to tongia ia matoro swafa ngata forera no telefone ia tu foi tato ting pusa o mana saunia ia teman maro fo sisi fa po ponga a sisi data sila tala fa tu rosa ile matopo pensini ia swafa man malo mon leve aso mari a mari la tasi ia ora famalina matato vata i le tato papesini se lauta la utorauta vale ia matou ia pe fai foi sa fatau i se faro lo ala tane i le telefoni o lua tasi o valfitu o fa tolu fa lua o valtasi o valfitu o fa tolu fa lua me telefoni ia nga e mele tato a falisidia a tato to atusi tasi ni matolu i Tamaki Road o pa uta o tato lifi temin nei a so se option ave te aloanga iai ia lai foi tato option tango fie a se i o lava le full lift kit ia ma le basic lift a le lava so mai le valo sa mo tatano ia i famlama ia to tulanga nei a o le lifi ala ia mata ma de rua inisi to le inisi maulunga ngata fole tato pole lift o tato snoko fa pi ia mato ngata folo mo tato pupas o sta vale lava lo mo a tato pupas i temin nei o ni fatuai ia nisi no tano mai fo i a il asfarelli le nisi fo tato o ka fo tato pupas ia mo se sta vale lava ia ngata fo le fa pi ma to le flares ia ko flares ta fo ta vale no pi roof racks roof fail LED lights step o ta fo ta vale ia po ta fo to fa le fo ma to no ma fa fo sa va pe ni me fa le tonu ni me pa o ta vale ia suino ta o fi ma ta vale ia su mai lo fa malava i tato farisnia ia va pe fia scanner o ta vale ia va pe ngi mo ri verso mai no a dashboard e lo passe pe porta vale ia le ngana tato scanner ia pe pala warning fa tino ia tato fa to farisnia lo su ta la pe pala warning pa pe fa fonga no ni e no le radio sa mo fa ta wina fa ma to ta vale lo mo ta vale a la titi a limon fo lo mo fi tato van a fito no fo ia male sprung fo a fai filinga ngata fo le tato SUV cars ia tato hypercars ia tato pick up a lo mo tato fata vale e fai lo filinga ava petem no atu in so ta vale tuai fai no to fai na tulanga tu in ta vale tuai e pa tau so ta vale fo po so pick up fo ma ia ma to tato pick up o mo te a to e mo li ia tato pu bas o tato stonko o tato pa ula po a lua suru maka so mo tu ia lunga tato pick up nei fatawina tu ia fa pete fia tanga iso mai tala le no so se si lava a fa pete fia palai ia o lo le sene ta vale mata le tolu masinga lo tengsten palai so ta vale ma ila mato fata vale e mo lo cashback ma ia mato ia ole numero telefoni o le oiva lo fitu fa to lo oiva lo fitu fa to lo e te vida nga ia i ole le sita to la o tato workshop o tato farpa o ta si fitu suru pecho o ta no mata to pa fo pa tuai felo filing a mata ma se su tolu se pa le su valu nga ilunga a fa pe kilo motino le sai si vala o mai ia vala o me te fon i mato a ofisa ia lo ila valo sa mo pe na so sani mo oi ia lo mata to se ki me ku a mata ma se su lima si pa le dua suru nga ilunga mo ta to yu a so sta vale la valo o mai mato se ki me pa pe na tau suiso se ki me kama ke mga fala po apa unaro pa ulai kino e temene ia fai mato fena tulanga mo oi ia sui pa fata vale furi la ua alignment ia mato ia fai fo ia mato po offer tato workshop a pe te o mana sa ua alignment lo pa o tato tato ua alignment temene mo to sta vale lava i fa i bata la tato ua alignment ia mata tuai ia mata to pa to tasi to lua to mato limba a fa pe ai tau so maktas ia no mo se pena va ia mato i le tato falpa uta vale ne ve aso le VW a VW ko lo fe sulo to sanga le to e ka mai le mo fa par ma fa me te la ko papa ko ma fa ma ia fa pe fia test drive ia tala wana mo e te sa test drive la ta vale perfect mana o sa VW ia batu pulang ho la fia wa ia fa pa ma fa la ta vale ia fai mato fena tulanga mo da pe sia na so ma fa pa ia tadi ba to si pay o le after pay le pai ma de visco so fito ma si te sfi pato finance le fa nga statement le fa tai mo na mata no fa aulo se man mo ia la ba fai va lo fili ma fa nga mo so nga le tula le uli ia so foi mai ma ia ma lo fa tan ya Victor ya mo wi fu ta fo ngo to toy o i nga we ngo to toy
ile nei ia wauli o lea so ngafua. O lea ua lua se fulu tasi ma la whamiri utaputa e nei ia lengi tūlai tolu tamaiti ta lofa wa mai o tau. Ia ea mai le weekend, ea mai le tu wangali tamaiti. Wa e toi fia fo i le au. Ia lele. Ba i lo o fua anga pe ua tahantaru mai le lava ia so ma le vai ia so len tu wai le au. Le lo po ka kia le merenga e la kia e fo i le no tu wale au ngari tamaiti. Lele. Vai o le umi o na tati o le o fua anga wha pena. E toi avantua i e tā ua makua wha le kokumano o fua lorowi. Wha alue vai po whela i e vai lau lunchbox. Vai lau antoa onga. Vai po whena tia i e o se vai a onga. Sauna vai mo le tātou polakalame masani o Frisili Montana. Langolongi na malo sila for keke o le Finance Delight. Se maua iei keke o aso whanau whai poiponga. Ma so se wha moi moi na ono wanga i lawa ilunga le Facebook. Ta ilalo PHINAS Delights. PHINAS Delights. Io e manta iei le anto le tele. Male ano i o mau keke isi o na iei lunga e ina. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fio le tala le lei Salta o ai nei Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata fai Salta
mala White Sunday Mix i le tivang o lea woli lewa lusa full fitu miru te o te ene lei July tolu sound o baile whana wa onga mola mātou polo kalame o Silva Charlie langorango i na malosi e le whalakeke o le Fina's Delights. Ele e wada tule polo kalame o tole whana. O lea ua mo le tana i le lisi o le ulpiraki lea o le amalanga ta milo i lea antu Europa i le whai ungo le ria antu sanga. O le fōlinga mai o le ua tō i ei tutonu o le lisi le nei. Ia, male wali i mātutua ia le iei le wha moe moe o le antu wani usila nei. Ia, mō antu no e mamao i ta aloai i le anga i antu le whai ungo le ria tau sanga ma le tau sanga fō. Ia, e langa tei lea o le ua tō i ei tutonu ma le afa a le Hurricanes. Le asa wha pe leo na wha amno li mo se teimi Le sunga ia Cam Roigard. O iala le wa awai atu i maleri o Cortez Rantima. Male ka malo TJ Berenara. I to tonu o le squad le malanga ta milo i le atu Europa. E lenga tei lea o le fo i wa awai i maleri sa ave maka tini mo mua o le pleki le li o Sam Kane i to tonu lava o le squad nei. Malava pele o ta aloma awai a Pani, Engelani, Ayalani, Ferrani, ma Italia le fai unga o le nei fo i tausanga. I luma o le forwards, a le o le peleki le ua iai le li o Asafo Aumua, Cody Taylor, o le li o George Bow. Props, Ethan de Groot, Tyrell Lomax, fa before ia le li o Fletcher Niwa. Basilio Dossi, Ofa Tunga Fasi, to Mighty Williams. Locke, Scott Barrett, le li ka piteni fui lea. Tupova i Patrick Tuipolotu ma Sam Derry o loose forwards o lo iai Ethan Blackadder o Sam Gain o Sami Penny Finau Luke Jacobson Dalton Papali Ari Savea e Malealo Samoleri o Wallace Titi o tua i le leina i tua halfbacks o Cam Roiga TJ Berenara ma Cortez Rantima o first 5-8 o lo iai e Lily Bowden Barrett ma Damian McKenzie. Midfielders Jody Barrett, David Havili ma Rico Ioane, Antoine ma Anton Leonard Brown, Billy Proctor. All outside backs o lo iai Caleb Clark, Will Jordan, Ruben Love. All officially le Hurricanes le iai tono le squad le malanga ta milo. Stephen Pirofeta, Civil Reese, Maleli o Mark Tillia. Ole auleda ole o sauri antu e malanga ta milo fai ngol ni tau sanga le ole breki pe ona e fa fonga mai yai e mo tibini tomaiti sound mai lo mol tanto programe pe sili mentali ya mai ale fa fi fianga le mai ti sana mai ele ngol pe sile o ile to o e ole to ali tomaiti pa fe ona o mana vacuum le fale ma furui puma avele na pisi con le na pisi putu le nei mau se vai lai pai lumo le fito to e malo ofu ma fana nai tanti e lungo le o le folo e le portu mano lo It's a tie over feeling.
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Famidu tu jane le afolo tolu fa talo fa tu ilo le fana wa onga lo fenga I fo I mamalo longa mai le onga ila va yesu muli ne ye tu fo ye tu ila onga le yesu fo ali tu winti talo si o le dai tu tamale le vai tene le wa ma wala tu loto wala fo mai le video la solo po la tu loto ile tanto wa website tele radio Samoa le nei ma tu o le le stofi aso nei e fa ngata tanto wa solo mo tu loto ile video e lafo mai le tau le iwa le tai au a fals fulu lua I le aoli e ona wha pele ona la wina le e poi o tau lewa manu malo fu I tātou whailonga pe ona saunia e mwhewne wala au le ria aoli le numero le tātou telefoni sa pe sele utali au te pole tūlo gontono se I poi o tau le la manu malo le tātou whailonga ja, wa saunia le whalekeke le Finas Delights le whaia le se I le fiafio le aso for really aso nei MJ le wa I lunga le na tala fa MJ o mai oi. Talo fa sia ma talo fa MJ o mai oi. Pano ia fa se tai. Wa la me sa vergia sori MJ. O wala. Ia. Apenga maro moenga. Ia. Malonga. Rolo ko mano maka. Talo Iwano ki. Ona no ki sa I ngole la di MJ. Ona sirio malipai. Oh wala. Ola ko inga pa. Meat pa so ka ima ngai ia o maronga I ngula ki la me na so. Ari Talo a punga runga fo. Punga runga fo ai maka TV. Maka TV. Wala sorry. O wala waka nga sa maka TV ngi sorry MJ. Maka akamai. Akamai sorry. Ya malo alfa malo sir ngi sorry MJ. Na alu lutuan na fi. Ne. Oi ayo. Ko nga. Oi la stona ilang fe ko la le. La tala mai o ile lotu. Mangaya. Ia, ola se mea ngana mo mai o le lotu. La falea on sa kamai. Ia, fai mai la ya le fai ya onga ya o eli MJ. Ia, pau ngalu. Awale o vale. Ia, nga longo winga ke una vale anniversary MJ. Yoi. Ya, sorry. Idi aidari. Nga na sa orkana faya unga ya. Awa ko la vale pe le lotu e fa longo le. Ile upu fola la fola me la na. Una ya, de on sai me lunga taling. Tolu fitu ta sili mai tolu na talanto mo tu tominci. Ile van tu nei la vana o ta watu. Ia tu no ia ta anu mole o black seal fa ungol nei tu sanga. O le la sa uni le tuo. Ale on peleki ia na anga ia tu o Europa. Tasi lua tolu fa lima ta longa. Se I tau mai lai se sio tau ia tau se antunu se tasi o atunu ia lima. Leo le ata aloma le olpele kilfai ungol nei tausan. MJ, o ai o se antunu nei ia lima. O nei te loenta aloma le o Black Seal fai ungol nei tausanga. E lima ia tunu uenta aloma le o Black Seal fai ungol tausanga le lantou tu o le Northern Hemisphere. Ta umela se tu na le ta si ale tu wai lima tu no ta al malo blacks ta umai pe mate mai se tu no se tasi ya le la ta al malo blacks a MJ o tele no ta tele lo se makke mai se ku nga ke ma fo fo o ile Northern Hemisphere
Au e ke pole pe se pe sa pau ar mea make me. O le as o i se tunu nei te ba fo i o i Europa. A tunu u ye le le vala to au la kapia MJ. Alika. Oi? Amerika. Ia, mana tua foi o ele o Europa le i Amerika e se Amerika la to. Ai fa te le vala o mai ali MJ my friend. Wow, mena le alu foi. Ka fa ya nana. Ia le. A era ku yo foi fe awa nana e o ke la ku foi lokere a ko nana woilo. Ia, alo fa tele antu man wiele via fi MJ. Apenga foi. Ia, fa tanto fa so ifu. Ele isi jo ko wa mo American yo ga go sidia. Ole la to ya lima tu uenta alo male on pele kil fa ngol to sanga nei ali to mai. Se ka ngonga la ka o ya. Ia se ngo se tu se ta si lava. Ona tu wai lo ngon tu no le tanto. Se fa le se ila woli. Ole a so for wailing. E se mai le to fanga solo male to lot. At Radio Samoa le fa le tanto lo nga tong. Ila woli la so tofi a so nei. Ea, leli, ole ka ko woi lisi vaenga leo tanto polo ka lamio le. Think a minute totally mai. Ea, nei talant pili na tolu fitu ta silime ton. Ea, au mai ele whanau. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, the biggest selling book in America was about the end of the world. Sometimes watching the world news is like watching a horror movie. You know that the 20th century had more people killed in wars than all the other centuries of history combined? Besides all the wars, we're seeing an increase in natural disasters like earthquakes, floods, and hurricanes, plus totally new weather patterns that never existed before, like El Niño and La Niña. Then there's the terrible diseases, plagues, and new mystery viruses. AIDS, the worst disease in history, is killing millions of people worldwide with still no cure in sight. In Africa, entire towns have no adults because they've all died from AIDS. So just babies and children are left to survive alone. According to a new United Nations report, we now have the worst world hunger in history. Hundreds of millions are starving, with thousands dying every day. You know that Jesus Christ told us that all these things would happen, and that they're like labor pains just before a mother gives birth. These terrible things are the sign that he's getting ready to come back. Only this time, he's coming to judge all this world's evil and wrong. Jesus said we can't know the exact day of his return, so it will be sudden and here before we know it. But Jesus explained that it's because he loves us so much that he's waited as long as he can for more of us to choose to receive his gift of forgiveness and eternal life before it's too late. But if you know the world's judge personally as your friend, then his return is good news because you're going home with him to live forever in paradise, just like he promised. You know that morning of September 11? Those people who went to work at the World Trade Center in New York had no idea they would never see their family again. And neither do we know if we'll live to see tomorrow. Friend, Jesus made it clear that we all live forever, either in heaven or hell. The choice is ours. So why not ask Jesus to forgive you and take charge of your life every day? Then you'll have nothing to fear, neither your sudden death nor even the end of the world. Just think a minute. Tonu, on sa ile lofa, fa ape o atu maunga.
Taluana e whaatontonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, veliwa ina lo uola. E ua mata mofi e walelei. Mea uma, taluana e whaatontonu o uala. Sufung Malina over Bissell Peace Chapel, the Rivang of Yafida, one to a full family to John Tanner in July 5, Talifa, to the one to Pulgalamefan now, one without to tell my Ausitalia, Maya Miriam, and Tom Pomari. That was we a lol the foil of young Yapesita, lay to severe. See, really July 5 to Lafia, Nate. Numero telefoon even aan mijn hele fan houden die wij of ja, fi tolu fi tu tasi li me tolu me carry talufa. Talufa se mani. Oh, mai oi. Via facetais. Well, me zijn vele dingen zo aan elkaar. They say how ulo malo nana. Ah, oh, mai lalo nana malo papo. Via facetais. Wala, hoe veel ouders zijn van je mond, dan mijn papa neus. They say cocoa, camela. Ja, ieder man, na jolela, oh. Yoi. Na lulelo tuan na via, bekari. Nee, ai. Oi, aya. Chapati. Oi, lesto na, ja. Ja. Olha, na mensen van je olversa. Oh, anime na even ngooi olversa. Sausu peixe. Usul peixe. Ah, sorry, man, na yata ilele. Me kairi olha le tani le tanto sili. Ta umisa tunu se ta sila vo tunu elima. Le ta alomolo black seal fai ngol nei tau sanga fa molmole. Elangi. Engelangi. E mo ila utala. Ioi. Ele visu ia la utali. Le ai sole sai ta ilele malo fa te sa ole le la utali li ya me kai. Le o ala me fa nei viefi. Au wow. Ole ala? Au alo. Oh. O ye so to lo to mo le lo to tamiti. Le ai. Oh, aya. Ore la e lue fai laua. Si. Ele fai amako. Oh, ele fai oki. Ye le se me o ye. Ah, ele a fai na le tulanga le le. Ia fa te le lava me kari le vala au mai. A lova te le tu mo. E lo mal to ina mal lo matua. Alo foto foi. Ja, le ja, to fa so I fua me kari. E ole da ali to mai. Fa te le mo le vala au mai le di vai ngole vi. Ja, ua te walunga tu ina. Ja, man tanto wafo. Tanto vala au di to mai. Ja. Se io li le au di ante. Tanto tu filo I foi le. Oilei, ole so ante, le to filo il tanto pulgala me la uli le stoffi le afol tot. Ja, maar se ile fa ya pe a mai al tanto pulgala me ile aso for rain. Ola uli ante. Wat as email van tu ya na tasha va en lu ole ya fo. Fala tonga ole sa sia. Maar le to pulgala me wa fa goina ole tuli matanga.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ole tumi ole wan tu valu midu tun talo link to life fasa mo au to luan tu na male tu to mo e le dia mo li to luan tu el pol kalame o sili mentali mo alam fana was mo pa temol dan tu ma tanga mai li tu life full mo le lua si uli mai fo le divanga ole fiafi ape we singa no le to bali le dan tu ma tanga poto ya le to ye le timi sa si la vai te tu le tu lo to soi fu malaban tu ole la so an ta ele fionga ya severe e pole fionga ya pestali anto severe Leonardo ma futai si ulia le tau le fitu le fiafiana nei mru jelina la singa o toi e mo fu fuanga vo le ni fiafi o le asunga fua e mise la vale saudi anto le fana wa onga e mo le loto to miti le fai ngol le ni vayas I am a little sa I am a little I am a little Samo e felici le e o mai la ia o le asasa ya mali pilipi i le kovinga mai fa fia se sole su ma soia o le lava o le fosia i le fa aka ki ai foloa pe afa ye le kaulia pe ali go ma saukia fia poco i fia no IKEA se le vale o ma fia get you around this go Siva was snakes in the grass Uncle Gas, libo ole a Sasa ia e la 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 Pam e fai be a e ma fai oi Aya So my ya yo mai au mai la ia ku mai umo pua nga fa pe ma me ki nga o e amoinga ku mai sei o se a pe nga ma fai le mo ku hia se ku mai se yo ka ori ma ya ma ku wa ka le pe sa ya ma le pe ai mai mo mai la fa fu i le ngai fu ki a po pe wa o vale ai wa yo ma wa ngai kau fue ai le fa sale ai le fa sale ai Pausi oia a ola su le lau ka mua a ka mo ma eva e ko si kali fo ia de ka pule mai o le fo i unha pasia i la fo i va ai ma ka se palanga kalangoa se pupula sa o mai ai se sa ya mare pele pe sa